වේවා. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. ආමේන්. கர்த்தர் நல்லவர். ස්වාමීන් වහන්සේ යහපත්. ஆமென். இவ்வளவுதானா මෙච්චර. கர்த்தர் நல்லவர். ආමේන්. යහපත්. ஆமென். God is good වහන්සේ all යහපත්. the time. සම වෙලේම. ஆமென். ஹalleluya. நாங்கள் கண்களை மூடி இந்த வார்த்தைகளை ஜெபம் பண்ணுவோம். පියාස් පියාගෙන අපි යාඥා කරමු වචනය දෙසා. ஹalleluya. பரிசுத்த பிதாவே தர்ம வேலைக்காய் நன்றி அப்பா. සුදු දෙවියනි මේ යහපත් වෙලා උදෙසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. ஆவியானவரே துதிகள் மத்தியில நீர் அசைவாடுனீங்க ஆண்டவரே. ආත්මයන් වහන්සේ নমස්කාර වෙලාවේ වහන්සේ සරිසරුව ස්වාමීනි. எங்கள் மத்தியில ஆண்டவரே என்ன நீங்க பேச சித்தம் கொண்டிருக்கீங்க நீங்க பேசுங்க அப்பா. අප මැදියද වහන්සේ මොනවද කතා කරන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙලා තිබෙන්නේ ස්වාමීනි. ඒක වහන්සේ කතා කරන්න ස්වාමීනි. மனுஷனோ முகத்தை பார்க்கற ஆண்டவரே. මනුෂ්‍යයද මූණ බලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. தேவனே நீங்கள் இதயத்தை பார்க்கிற தேவன் ஆண்டவரே. දෙවියන් වහන්සේද හදවත දකින්නව දෙවියන් වහන්සේ. இந்த வேளையில ஆண்டவர் உங்கள் பிள்ளைகள் எந்த சூழ்நிலை வந்திருந்தாலும் தேவன் அறிவீரப்பா. මේ වෙලාවේ මේ දරුවෝ මොන අවස්ථාවේද අවිල තිබෙන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ස්වාමීනි. உம்முடைய வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறது ஆண்டவரே. வார்த்தையை அனுப்பி நீர் மக்களை சுகப்படுத்துகிற தேவன் ஆண்டவரே. ඔබ වහන්සේ වචනේ කියලා තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ඒවා ඔබ වහන්සේගේ ජනතාව සුව කරන්නව දෙවියන් වහන්සේ කියලා ස්වාමීනි. அதே போல உம்முடைய வார்த்தை போகிற இடத்துல அது தன் வேலையை செய்து முடிக்கும் அளவும் வெறுமையாய் திரும்பி வராது என்று சொல்லி உம்முடைய வார்த்தை சொல்லுகிறதப்பா. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ කියලා තිබෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ගිහින් කරන්න ඕන දේ කරමිස නැවත හිස්ව හැරිලා ඉන්නේ නැහැ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. இந்த வேளையில உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி உம்முடைய பிள்ளைகளை நீ பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் මේ අවස්ථාවේදී ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ඒවා මේ දරුවන්ව ශක්තිමත් කරන්න කියලා යාඥා කරනවා. எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. අපි උබාර කරනවා ස්වාමීනි. மனுஷனுடைய சத்தம் இல்ல ஆண்டவரே. මනුෂ්‍යගේ ශබ්ද නෙමෙයි ස්වාමීනි. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கணும். දෙවියන් වහන්සේගේ ශබ්දය අසපදේ. ஏன்னா ஆண்டவர் அறிந்து நீர் பேசுகிறீர் ஆண்டவரே. දෙවියන් වහන්සේ දැනගෙන කතා කරනවා ස්වාමීනි. ஏற்ற வேளையில நீர் பேசுகிற தேவன். හරි වෙලාවට කතා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ. நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாகட்டும். ඔබගේ නාමයට මහිමය. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පියාණනි. ஆமென். 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 இந்த நாட்களிலே நம்முடைய ஊழியக்காரன் சபையில இந்த காலகட்டத்துல பரிசுத்த ஆவியை பத்தி நாம் தியானித்து கொண்டு வருகிறோம். මේ දවස්වල අපේ සභාවේ සුදාත්මයන් වහන්සේ ගැන අපි මෙනෙහි කරගෙන යනවා. நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். අපි සියලු දෙනාම පෙරලගමු ක්‍රියාපොතේ 2 ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වචනේ. අයින් කියවන්න පෙරලගත්ත කෙනෙක්. Acts chapter 2 verse 1. ක්‍රියාපොත දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වචනේ. තවද පෙන්තකෝස්ත දවස පැමිණි කල ඔවුන් සියල්ලෝ එක තැනක රැස් වූ සිටියෝය. 2வது வசனம். දෙවෙනි තවද හුළඟක් කමන්නාක් මෙන් ශබ්දයක් අහසෙන් හදිසියෙන් පැමිණ එයින් ඔවුන් හිඳගෙන උන්නා වූ මුළුගේ පිරුණේය. ஆமென். இந்த இடத்துல நாங்க பார்க்கிறோம் பெந்தகோஸ்தே நாளிலே ஜனங்கள் சீஷர்கள் தேவனுடைய சீஷர்கள் ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் இடத்துல கூடி வந்தார்கள். අපි මෙතන බලනවා පෙන්තකොස්ත දවසේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ ගෝලෝ එකතු වෙලා ආවා. ஆண்டவர் வந்து நீங்க 1வது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா 4வது வசனத்துல ஆண்டவர் கட்டளையாய் சொல்லியிருந்தார். 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4වෙනි වචනය බැලුවා නම් දෙවියන් වහන්සේක අණක් කැටියට දීලා තිබුණා. நீங்க வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்க. நான் சீக்கிரமா போனா அந்த ஃப்ளோவா போயிடும். நான் நின்று வாசிச்சா லேட்டா போயிடும். මම වචන කියන්න ඔයගොල්ලෝ එක මාක් කරගන්න ගෙදර ගිහින් බලන්න. මම දිගටම කියගෙන ගියොත් ෆ්ලෝ එකට දිගටම කතා කරගෙන යයි. அந்த 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துல இயேசு வந்து சீஷர்கள் சொல்லியிருந்தா நீங்க எங்கேயும் போகாதீங்க எருசலேம்ல கூடி இருங்கன்னு சொல்லி. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4වෙනි වචනේ කියන ඔබලා කොහෙවත් යන්න එපා යෙරුසලමේ බලා සිටින්න කියලා කිව්වා. ஏன்னா யோவான் வந்து ஜலத்தினால ஞானஸ்நானம் கொடுத்தாரு. ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து கொஞ்ச நாளிலே உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுவார்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා යෝහන් ජලයෙන් බෞතිස්ම දුන්නා. නම සුදාත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා නුඹලට ආත්මයෙන් බෞතිස්ම දෙයි කියලා කිව්වා. இந்த இடத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாரும் நாங்க பெற்றிருக்கிறோம். මේ ස්ථානයේ සුදාත්මයන් වහන්සේ අපේ සියලු දෙනාම ලබාගෙන තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා පිළිඅරගෙන තියෙනවා. அதுல சந்தேகமே இல்ல. ඒක සැකයක් නෑ කාටවත්. சந்தேகப்படாதீங்க. ஆமென். සැක කරන්න එපා කවුරුවත්. ஆமென். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது பரிசுத்த நமக்குள்ள வந்துருவார். ஆமென். පියාණන් කුමාරන් සුදාත්මයන් වහන්සේ කියලා බෞතිස්ම ලබද්දී සුදාත්මයන් වහන්සේ අප තුළට එයි. ஆனால் ஆராதனை வேளையில நம்ம கப 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 கபன்னு பேசுறோம்ல நீங்க வந்து அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறீங்க. අපි මේ වගේ අන්‍ය භාෂාව කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. ஆனா அந்த அது ஒரு மொழி ஆக்சுவலி. ඒක එක භාෂාවක්. ஆமென். நம்ம பேசுற தமிழ் சிங்களம் இங்கிலீஷ் மாதிரி அது ஒரு மொழி. ඒක අපි දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා වගේ ඒක එක භාෂාවක්. ஏன் அந்த மொழி நமக்கு தேவைன்னு சொன்னா ඇයි අපිට මේ භාෂාව ඕන කියලා ஏன்னா කියන්නේ? நான் உங்களோட பேசும்போது இங்கிலீஷ்ல பேசுவேன், டிக்கெட் தன்னோட சிங்களத்துல பேசுவேன், தமிழ்ல பேசுவேன். මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරනවා, සිංහලෙන් කතා කරනවා, දෙමළෙන් කතා කරනවා. ஆனா தேவன் வந்து கர்த்தரே ஆவியானவர் இருக்கபடியா அவருக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது. இட்ஸ் ஹெவன்லி லாங்குவேஜ். ඒක දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයන් හැටියට ඉන්න නිසා
ඒක ස්වර්ග රාජ්‍යයේ දෙවියන්ව කියලා එක භාෂාවක් තිබෙනවා. ஆமென். அப்ப பரலோக தேவனோட நீங்க பேசும்போது ஒருவன் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது அவன் ரகசியங்களை பேசுகிறான்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. සුද්ධ වචනේ කියනවා අපි අන්‍ය භාෂා කතා කරද්දී දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක රහස් කතා කරනවා කියලා. அதனால தான் வேதம் சொல்லுது மனுஷன் முகத்தை பார்க்கறான் தேவனோ இதயத்தை பார்க்கறார். එම නිසා තමයි කියන්නේ මනුෂ්‍යයෝ මූල බලනවා දෙවියන් වහන්සේ도 හදවත බලනවා කියලා. அப்ப நீங்க வெளியில சிரிச்சு கொண்டிருக்கலாம் வெளியில நீங்க எப்படியும் சமாளிச்சு கொண்டு போயிடலாம். එළිය hina වෙලා ඉන්න පුළුවන් එළියෙන් ඔයගොල්ලෝ මොනවාරි ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ஆனா கர்த்தருக்கு முன்பாக எல்லாம் வெளியரங்கமாகவும் நிர்வாணமாகவும் everything is open. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහ අපිට ඔක්කොම විවෘතයි නිර්වස්තරයි කියලා වචනේ කියනවා. அவர்கிட்ட மறைக்க முடியாது. ஆமென். එයාට මොනවත් අපිට හංගන්න බෑ. அதான் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல வரும்போது ஆவியில நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசும்போது சில பேர் அழுவாங்க சில பேர் சிரிப்பாங்க சில பேர் குதிப்பாங்க விழுந்து கதறுவாங்க எல்லாம் நடக்கும். එම නිසා තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පිරිනකොට සමහරක් අය අඬනවා සමහරක් අය වැටෙනවා සමහරක් අය වැළපෙනවා සමහරක් අය වැටෙනවා ගොඩාක් දේවල් සිදු වෙනවා. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வேணும்னு கை ஊதிங்க பாப்போம். ඒ පළපුරුද්ද මට ඕන කියන අත උස්සන්න බලන්න. இது வரைக்கும் நான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பெறல. ඒ මේ වෙනකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක මට ලැබුණේ නැහැ කියන අය. நீங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய ஹார்ட்டை திறந்து கொடுத்தீங்கன்னா ඔබගේ හදවත ටිකක් විවෘත කරලා දුන්නා නම් உங்களுடைய ஆவியான மனுஷனும் ඔබගේ ආත්ම මනුෂ්‍යගේ ආත්මයත් கர்த்தருடைய ஆவியும் ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මයත් அது ஒரு லாங்குவேஜ் එක භාෂාවක් அது ஒரு கனெக்ஷன் එක කනෙක්ෂන් அது ஒரு ஃபெலோஷிப். එක ෆෙලෝෂිප් එක. அப்ப ஒரு டச் பண்ணோனே ස්පර්ශ කරපු ගමන්ම நீங்க ஒண்ணா நிக்க முடியாது. ඔයගලන්ට එමෙ ඉන්න බෑ. அப்பதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குள்ள போவீங்க. එතකොට තමයි මේ පළපුරුද්ද ඇතුළට ඔයගොල්ලෝ යයි. இப்ப நாங்க பாக்குற இந்த எர்த் குள்ள வந்து நம்ம நடந்து திரியோம் தானே. අපි මේ පොළොවේ ඇවිදගෙන ඉන්නව නේද? ஏன் வர்ஷிப் நான் கண்ண மூடி வர்ஷிப் பண்ணி நான் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறேன். අයි නමස්කාර කරද්දී අස්පියාට නමස්කාර කරන්න කියලා කියන්නේ ඇයි? ஏன் வர்ஷிப் லீடர் அல்லது நம்மளுடைய சூட்டி ஐயா பாஸ்டர் வந்து கண்ண மூடி ஆண்டவர் வர்ஷிப் பண்ணி ஏன் சொல்றோம்? ඇයි අපි කියන්නේ ඔයගලන්ට අස්පියාගෙන නමස්කාර කරන්න කියලා කියන්නේ ඇයි? ஏன்னா நீ கண்ணத்தை வந்து பேன்னு பார்த்து கொண்டு இருந்தீங்கன்னா மனுஷன் தான் தெரியும் கண்ணுக்கு. ඔයගොල්ලෝ ඇස් දෙක වහගෙන ඉස්සරහා බලන් හිටියොත් මේ මනුෂ්‍යයා තමයි සමාන ඇස් දෙක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන වටපිට බලාගෙන හිටියොත් මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ. அப்பதான் பிள்ளை ஆளும் එතකොට තමයි ළමයා ආණ්ඩයි. அப்பதான் ஏதாவது நடக்கும். එතකොට තමයි මොනවාරි දේ සිද්ධ වෙන්නේ. காத்திருப்பாங்க. එතකොට තමයි එලා කොර දොරarලා එළියට එයි. ஒரு half an hour worship பண்ணும்போது 45 minutes or 1 hour worship பண்ணும்போது පැය භාගයක් නමස්කාර කරද්දී it's God's time. දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාව. ஆண்டோட டைமை நம்ம திருட கூடாது. දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාව වරකම් කරන්න හොඳ නැහැ. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். காலையில 9 மணிக்கு 10 மணிக்கு இப்ப நம்ம எல்லாம் 4 மணிக்கு எழும்பி எல்லாம் வெளிக்கிட்டு வந்து அந்த half an hour ஆண்டவர் worship பண்ணலைன்னா அது என்ன அதுக்கு என்ன நடக்கும்? අපි ලන්ඩන් ඉඳලා උදේ පාන්දර 4 ඉඳලා එන්නේ. ඒ 4ට ඇවිල්ලත් අපි මෙතන ඉඳලා පැය භාගයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ. இப்படி வடிவா ඒකත් අපි හරියට කරුවේ නැත්තම් මොකද්ද තියෙන ප්‍රයෝජනේ අපේ? வெளியான மார்க்கின் ஸ்பென்சர் ஷூ அதெல்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டு ஆண்டவர் worship பண்ணலைன்னா වටිනා සපත්තු හොඳ කෝට් සූට් ඔක්කොම දාලා ඇයි එන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න? you have to worship the Lord. අපිට දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. ஆண்டவருடைய டச் நமக்கு தேவை. දෙවියන් වහන්සේගේ ස්පර්ශය අපිට අවශ්‍යයි. அப்ப அது தேவைன்னு சொன்னா பரிசுத்த ஆவியானதை நம்ம கனெக்ட் பண்ற ஒரு மிடில் பர்சன். සුදාත්මයන් වහන්සේ තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග. ஏன்னா வேதம் சொல்லுது அவர் மத்தியஸ்தரா இருக்கிறார். අයිනම් සුද්ධ වචනේ කියනවා මධ්‍යස්ථව සිටිනවා. he is a mediator for us. මධ්‍යස්ථව සිටිනවා. ஆமென். ஆமென். நம்மனால ஜெபிக்க முடியாது. நம்முடைய பலவீனத்துல நம்முடைய துக்கத்துல நம்முடைய பாடுல நம்முடைய கன்ஃபியூஷன்ல ஜெபம் பண்ண முடியாது. வேதம் சொல்லுது அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனத்துல நம்மளால ஜெபிக்க முடியாது. அவர் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார். අපිට අපි යාඥා කරන්න බෑ. අපි දුර්වල වෙලා අපිට නැගිට ගන්න මොනවත් කරන්න බැරි වෙලාවේදී සුද්ධ වචනේ කියනවා එතුමන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ඉල්ලීම් කරනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ගාව සුදාත්මයන් වහන්සේ. இப்போ நீங்க வாயை திறந்து ஜெபம் பண்றீங்க. ஆண்டவர் எனக்கு வீசா வேணும், எனக்கு நல்ல வீடு வேணும், நல்ல கார் வேணும், நல்ல வேலை வேணும்னு ஜெபிக்கிறீங்க. මට හොඳ කාර් එකක් ඕන, හොඳ වීසා එකක් ඕන, හොඳ රැකියාවක් ඕන කියලා යාඥා කරනවා අපි. நம்முடைய மைண்ட் நம்முடைய ஹியூமன் மென்டாலிட்டிக்கு வந்து அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஜெபம் மாதிரி தெரியும். ඒ අපේ human mentality එකට අපිට සම්පූර්ණ යාඥාවක් වගේ අපිට තේරෙයි. ஆனா एक्चुअली ஆண்டவருடைய கெமத்து ஆண்டவருடைய வில் வந்து அது இல்ல. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ඒක නෙමෙයි. ஆமென். ආමේන්. அப்ப பரிசுத்த ஆவி நமக்காக ஜெபம் பண்ணும்போது he completes the prayer. ඒ අපි උදෙසා සුදාත්මයන් වහන්සේ යාඥා කරද්දී අපි ඒ යාඥාව සම්පූර්ණ කරන සුදාත්මයන් වහන්සේ. நீங்க வாயை திறந்து நம்முடைய ஹியூமன் லாங்குவேஜ்ல ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல ஒரு வீடு வேணும்னு ஜெபம் பண்ணுவீங்க. ඔගොල්ලෝ මනුෂ්‍යකමෙන් මට හොඳ ගයක් දෙන්න කියලා යාඥා කරනවා. ஆனா ஆவியான ரீகா மாலாபா சந்தரமா நல்ல ஒரு கேட் போட்டு நல்ல ஒரு கார்டன் வச்சு நல்ல ஒரு பேமனோட நல்ல டபுள் பென்ஸ் காரோட பின்னுக்கு கார்டனோட ஸ்விங்கோட ஆண்டவரே என் மகனுக்கு கொடுங்கப்பான்னு ஆவியை வச்சிருப்பாரு. ඔගොල්ලෝ ගයක් දෙන්න කියලා යාඥා කරයි.
නමුත් තෝරාමා කාශාකාරා කියලා ඔයගොල්ලෝ අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරද්දී සුදාත්මයන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට කියයි ගෙදර සම්පූර්ණව අඩුපාඩු නැති ගියක්. සමහර ඔයගොල්ලෝ නිකන් ගයක් ඉල්ලයි. එයා පිටිපස්සෙන් ගේට්ටුව ගාඩන් එක ඔයගලන්ට මොනවද ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ ඒ විදියට හරි විදියට දෙවියන් වහන්සේට සුදාත්මයන් වහන්සේ දනුවත් කරයි. நீங்க ஒரு நல்ல ஜாப்புக்காக ஜெபம் பண்ணுவீங்க. හොඳ රස්සාවක් උදෙසා යාඥා කරයි. ஆனா ஆண்டவர் அந்த ஜாப்ல உங்களை மேனேஜரா மாத்துறதுக்கு சித்தம் கொண்டு இருப்பார். ඒ නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු මොනවද නම් ඒ කම්පැනි එකේ මැනේජර් හැටියට ඔබ පත් කරන්න. நான் இந்த நாட்டுக்கு வந்தேன். මේ රටට මං ආවා. தனியா வந்தேன். තනියම ආවා. எனக்கு ஜெபிக்க தெரிஞ்ச எப்படி நான் ஜெபிச்சேன். මට යාඥා කරන්න දන්නේ විදිහට තමයි යාඥා කරුවේ. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டூடண்ட் விசா தாங்கப்பா. මට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට තමයි මම යාඥා කරුවේ. நான் ஜெபம் பண்ணேன். මම යාඥා කරුවා. ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දන්නවද කරුවේ? ஸ்டூடண்ட் விசாக்கு ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை கேக்குறேன். ස්ටුඩන්ට් වීසා එකේ පොඩි දෙයක් ඉල්ලනවා මෙයා. நான் எவ்வளவு பெரிய தேவன். මම කොච්චර ලොකු දෙවියන් වහන්සේ. Don't underestimate me. මාව අඩුවෙන් සලකන්න අක්සේරු කරන්න එපා. ஆமென். என்ன குறைச்சி எடை போடாதீங்க. මාව අඩුවෙන් සලකන්නට එපා. நம்ம பாட்டு படிக்கிறோம். ஆஹாஸ் போல மேவா தேவன் சொல்லிட்டு பொடி விசா மாதන්න சுவாமிக்கு ஜெபம் பண்றோம். என்ன ஜெபம் பண்றோம்? நான் சொல்றது விளங்குதா? අපි ගායනා කරනවා අහස පොළොව මැව්වා දෙවි පියාණනි කියලා. නමුත් අපි ඉල්ලන්නේ පොඩි වීසා එකක්. ස්ටුඩන්ට් වීසා එකට මම යාඥා කරනවා. මොකක්ද මගේ තේරුම එන? நீங்க ஆதியாகமத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா උත්පත්ති පොතේ බැලුවා නම් தேவன் இந்த முழு உலகத்தையும் படைச்சு ரெண்டே ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்தாரு. දැන් මුළු ලෝකෙම මේ පොළොවම මවලා දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නෙකුට අතට බාර දුන්නා. ஆமென். ආමේන්. அப்ப அவளையும் கொடுத்த ஆண்டவர் விசாவோட சிட்டிசன்ஷிப்போட ஒரு நல்ல பாஸ்போர்ட்டோட கொடுக்க மாட்டார். එච්චර දීපු දෙවියන් වහන්සේ. එළ වීසා එකත් පාස්පෝර්ට් එකත් අනිත් ඒවල අඩුපාඩු අපිට තියයිද? அதான் வேதம் சொல்லுது மாம்சத்தோட ரத்தத்தோட நமக்கு போராட்டம் இல்ல. එම නිසා තමයි සුද්ධ බයිබලයේ කියන්නේ මාංශයත් එක්කත් රුධිරයේ සමගත් අපිට යුද්ධයක් නැහැ. நமக்கு நடக்கிற ஓர் எல்லாம் மேல ஹெவன்லி අපිට සිද්ධ වෙන යුද්ධය ඔක්කොම උඩ. ஆமென். ஆமென். அப்ப அதுல நீங்க ஜெயிக்கிறோம்னு சொன்னா நீங்க மேன்லி ஹியூமன் லாங்குவேஜ் பேச முடியாது. ඕගොල්ලෝ ඒක එහෙම යාඥා කරනවා මාංශයේ භාෂාවෙන් අපිට කතා කරන්න බෑ. எவ்வளவு நாள் தான் நீங்க ஜெபம் பண்ணுவீங்க வேர்ட்ல? කොච්චර කාලෙකද වචනේ යාඥා நமக்கு කරන්නේ? தெரிஞ்சது 26 alphabets மட்டும் தான். අපිට දන්නේ 26 alphabets A B C D E F G. ABCD ඒ ඇල්ෆබෙට් එක විතර අපිට දන්නේ. எத்தனை? 26 alphabets மட்டும் தான். 26 ඇල්ෆබෙට් එක විතර අපිට දන්නේ. ஆனா millions of language தெரிஞ்சவர் அவர். නමුත් ඔහුට භාෂාවල් මිලියන ගාණක් යාට දන්නවා. ஆமென். ආමේන්. இப்பதான் முன்னூறு சொல்லியிருக்கேன். දැන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ආරම්භයම කියලා තියෙන්නේ. ஏன் நான் அதை சொல்றேன்னு சொன்னா අයින එක කියලා තියෙන්නේ. இந்த வசனம் பாருங்க ஒரு இடத்துல கூடி வந்தார்கள். මේ වචනේ බලන්න එක තැනකට එක්රැස් වෙලා ආවා. சடையில ஒரு முழக்கம் வந்தது. හදිස්සියම එක හුලඟක් ඇති වුණා. பேந்து காற்று வந்தது. ඊට පස්සේ සමාවෙන්න ශබ්දයක් ආවා හුලඟක් ආවා. பேந்து அந்த வீடு அசைந்தது. ඊට පස්සේ ඒකේ නිවස සෙලවුණා. ஆமென். தேவ பிள்ளைகள் கூடி இருக்கிற இடங்கள்ல இந்த மூன்று காரியம் நடக்கும். දේව දරුවෝ එකතු වෙලා ඉන්න තැන්වල මේ කාරණාව තුනම සිද්ධ වෙයි. சரி முதலாவது தேவனுடைய வல்லமை என்னன்னு சொல்லி நம்ம அறிஞ்சு கொள்ளணும். දෙවියන් වහන්සේගේ බලය මොනවද කියලා අපි දැනගන්නට ඕනේ. ஆமென். ආමේන්. சரி நான் வாசிப்போம் 2 நாளாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். 2 Chronicles chapter 14 verses 11. 2 நாளாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். 2 Chronicles 14th chapter 11th verse. லேக்கா 14 11. 14 11. Then Asa called to the Lord his God and said, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. ආසා තමගේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේට යාඥා කොට ස්වාමීන් වහන්සේ බල සම්පන්න අයත් බෙලහීන අයත් අතරේ පීඩවෙන්ට ඔබ හැර කිසිවෙක් නැත්තේය. ஆமென். பலன் உள்ளவனுக்கும் பலன் இல்லாதவனுக்கும் உதவி செய்ய அவர் வல்லவர். දුර්වල අයටත් බලවත් අයටත් උදව් පීඩවෙන්න ඔබ බලවත්. இப்ப நாம பார்த்தது பழைய ஏற்பாட்டுல. අපි බැලුවේ දැන් මේ පරණ කිව්වේ. சரி அடுத்த காரியம் பார்ப்போம். ஜெரமியா 10ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். යෙරෙමියා 10 12. යෙරෙමියා 10 12. Yeah. Jeremiah chapter 10 verses 12. But God made the earth by his power. He founded the world by his wisdom and stretched out the heavens by his understanding. උන්වහන්සේ තමන්ගේ බලයෙන් පොළොව සෑදුසේක. 10 12.
10, Yeah. 12. Bas. 10-12. උන්වහන්සේ තමාගේ බලයෙන් පොළොව සෑදූසේක. තමාගේ ප්‍රඥාවෙන් ලෝකේ පිහිටුවා තමන්ගේ යානෙන් අහස දිගෑරීසේක. ஆமென். அதுக்கு மேல 11 வசனம் வாசிங்களேன். 11 වචනේ කියවන්න. නුඹලා වුන්ට කතා කොට අහසත් පොළොවත් නොසෑදුවා වූ දෙවිවරු වනාහි පොළොවෙන්ද අහස යටින්ද නැතිවෙන්නෝ යයි කියාපල්ලා. ஆமென். பக்கத்துல சொல்லுங்க. ළඟින් කරන බල්ලා කියන්න. Tell them this. பக்கத்துல சொல்லுங்க. ළඟින් කරන බල්ලා කියන්න. இவ்வளவு நாள் நீ நம்பி இந்த கடவுள் මෙච්චර කාලයක් ඔබ විශ්වාස කළ හිටපු දෙවියන් வானத்தையும் වහන්සේ பூமியும் படைக்கல. ආසත් පොළොවත් නැවුවේ නැහැ. அது ஒரு நாள் அழிஞ்சே போயிடும். දවසක ඒගොල්ලෝ විනාශ වෙලා යයි. ஆமென். ஆமென். கர்த்தருடைய வல்லமை பார்க்கிறோம். Okay? ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය අපි බලමු. அடுத்தது சங்கீதம் 62:11. Psalms 62:11. ගීතාවලිය 62 11. කියවන්න 62 11. 62. දෙවියන් වහන්සේ එක්වරක් කීසේක. මමය දෙවරක් ඇසිමි. එනම් බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති බවත්. ආමේන්. Amen. One thing God has spoken, two things have I heard, that you, O God, are strong. දෙවියන් වහන්සේ එක්වරක් කීසේක මම මේ දෙවරක් ඇසිමි. එනම් බලය දෙවියන් වහන්සේට අයිති බවත්. Amen. அடுத்தது வாசிப்போம். Exodus 15:6. யாத்ராகமம் 15:6. නික්මයාම 15:6. Your right hand, O Lord, was majestic in power. Your right hand, O Lord, shattered the enemy. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ දකුණත පරාක්‍රමයෙන් මහිමවත්ය. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ දකුණත සතුරා කැබිලි කරා දමයි. Amen. Amen. இதெல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டுல நம்ம காணாத ஒரு தெய்வம். ஆமென். අපි මේක පරණ ගිවිසුමේ අපි නොදක්කව එක දෙවි කෙනෙක්. அவங்க யாவேன்னு சொல்லி ஜெகோவான்னு சொல்லி அவங்க நம்பி வந்தாங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள். යාවේ යෙහෝවා කියලා ඊශ්වර ජනතාව විශ්වාස කරලා ආවද වෙන. அப்ப அந்த இடத்துல ஆதியாகமத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பரிசுத்த ஆவியின் ஜலத்து மேல உலாவுனார். උත්පත්ති පොතේ බලුවා නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ජලය මත සැරිසරුවා. பிதாவாகிய தேவன் இந்த பூமியை சிருஷ்டித்தார். පියාණන් දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළොව මැව්වා. வார்த்தையை அனுப்பினார். அந்த வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து. වචනේ වුණා. ඒ වචනේ නම් යේසු ක්‍රිස්තුස් அப்ப அந்த වහන්සේ. இடத்துல மூன்று திருத்துவமான தெய்வம் ஒரே தெய்வம் திருத்துவமாய் செயல்பட்டார்கள். ඒ තුන් ආකාරයකින් එක්කෙනෙක් සමා වෙන්නේ එක ආකාරයකින් තුන් දෙනෙක් ක්‍රියා කෙරුවා. த்ரீத்துவ தேவிதானனியா. ඔව් ත්‍රිත්ව God of දෙවියන්. Trinity. அந்த மூன்று சுபாவம் உள்ள அல்ல மூன்று கேரக்டர் உள்ள ஒரே தெய்வம் மூன்று வித்தியாசமான சூழ்நிலையில கிரியை நடப்பிக்கிறார்கள். ඒ ගතිගුණ තුන් ආකාරයකින් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ තුන් ආකාරයකින් ක්‍රියා කෙරුවා මේ இப்ப පොළොවේ. நாங்க அந்த மூன்று காரியமும் பார்த்தோம். තුන් කාරණාව තුනම අපි බැලුවා. ஆமென். நம்முடைய பலவீனத்துல அவர் நமக்கு பலன் தருகிறார். අපේ දුර්වලකමදී අපිට ශක්තිය දෙනවා. சரி, புதிய ஏற்பாட்டுல අලුත් යුස්මේ இவ்வளவு நாளும் காத்திருந்த அந்த பலன் මෙච්චර කල් ඉඳලා බලන් හිටපු ඒ බලේ இவ்வளவு நாளும் ஒவ்வொரு யுத்த வீரர்கள் பராக்கிரமசாலிகள் தாவீது மேல கிதியோன் மேல சம்சோன் மேல ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசி மேலும் இறங்கி அப்பப்ப செயல்பட்ட அந்த பலனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் මෙච්චර කාලයක් ඒ ගිඩියොන් මත ඒ වගේම සිම්සොන් මත දසාවව ක්‍රියා කරපු ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ இந்த நம்முடைய இப்ப இருக்கிற புதிய ஏற்பாடு காலத்துல මේ දැන් තියෙන මේ අලුත් යුස්ම කාලේ வாக்கு பண்ணின பரிசுத்த ஆவியானவர் පොරොන්දු වුණ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ அந்த பெந்தகோஸ்து நாளிலே இறங்கி வந்தார். ඒ පෙන්තකොස්ත දවසේ බැස ආවා. ஆமென். ආමේන්. இப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது தேவனுடைய வல்லமையை சொல்லியிருக்கிறேன். මේ එච්චර කාලයක් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ගැන මම මෙච්චර වෙලාවක් කතා කරුවා. அவர் பேசின வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறேன். ඔව් කතා කරපු වචනේ මම කියලා තියෙනවා. அவருடைய கிரியையில சொல்லியிருக்கிறேன். ඔහුගේ ක්‍රියාව ගැන කිව්වා. அவரு சுவாசமாய் நமக்குள்ள வந்திருக்கிறார். එතුමන් වහන්සේගේ හුස්මට අප තුළ ඇවිත් තිබෙනවා. ஜீவனை நமக்குள்ள வந்திருக்கிறார். ජීවනයක් හැටියට අප තුළ ඇවිත් තිබෙනවා. ஆமென். ආමේන්. சரி, இப்போ நாங்க வாசிப்போம் எபேசியர் 3:20. කියවන්න එපේසිය 3:20. Yeah. எபேசியர் 3:20. එපේසිය 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වචන කියවන්නයි. ඉතින් අප තුළ ක්‍රියා කරන්නා වූ බලයේ හැටියට අපි ඉල්ලන නොහොත් සිතන හැම දෙයට වඩා ඊට අධික ලෙස කරන්නට බලය ඇත්තා වූ තනන් වහන්සේටම ආමේන්. ආමෙන්. ඔබ නොදන්නා වූ ඔබට උසස්ු දේ
මහගුදේ ඉටු කරන්න. God will do beyond our imagination. දෙවියන් වහන්සේ අපේ බලාපොරොත්තුවට වැඩිය උඩින් උසස් දේවල් කරනවා අපේ ජීවිතේ. ஆமென். ஹalleluya. இவ்வளவு நாள் நான் சொல்லி கொண்டு வந்தேன். பெந்தகோஸ்ட் நாள்ல இறங்கி வந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனமா இருக்கிற இடத்துல இறங்கி வந்தார். බලන්න මෙච්චර දේවල් මම කතා කරගෙන ආවා. පෙන්තකොස්ත දවසේ එක්සිටලා ඉන්නකොට ගෝලයෝ සුදාත්මන වහන්සේ බැසාවෙන්. அப்ப இந்த சாட்டர்டே இங்க நடக்கிற இந்த மான்செஸ்டர் ஆராதனை நம்ம கனப்படுத்தி මේ සැටර්ඩේස් මේ සේවයේ මේ රැස්වීම අපි ඒක ගෞරවයට කොට සලකලා சன்ன மிஸ் பண்ணாம ඒක වරද්දන්න නැතුව வாஞ்சையோடு ஆவலோடு தேவரே என்னோட என்னை நிரப்புங்கப்பா என்னை தொடுங்கப்பான்னு சொல்லி நம்ம ஆவலோடு ஆயத்தப்பட்டு நம்ம வந்தோம்னு சொன்னா ඒක පිපාසයෙන් ලොකු බලාපොරොත්තුකින් ආශාවකින් අපි ආවනම් தேவன் அந்த ஆவியை நம்ம மத்தியில ஊற்றுவார். ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ අප මැත්තේ සුදාත්මන වහන්සේ වගුරුවයි. ஹalleluya. ஹalleluya. இது என்ன காரியம் நடக்க வேணும்னு சொன்னா මොනවද මේකේ දේ සිදු වෙන කාරණාව නම් நாம் வாசிச்சோம் 20வது வசனம். අපි කියුවා 20 වෙනි වචනේ நாம் நினைக்கிறதுக்கும் வேண்டுதல் செய்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் செய்யத்தக்க அந்த வல்லமை நமக்குள்ள இருக்கிறது. අපි ඉල්ලනකොටත් බලාපොරොත්තු වෙනකොටත් වැඩිය බලවත් දේ කරන ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය අප තුළ තිබෙනවා. பவுல் அப்போஸ்தலர் வந்து எபேசியர் சபைக்கு எழுதும்போது 14வது வசனத்தை நம்ம வாசிச்சோம் சொன்னா ශුද්ධ පෞල්තුමා මේ එපිසි සභාවට ලියද්දී 14 වෙනි වචනේ අපි කියුවා නම් இப்போ வாசிப்போம். thank you 3:14 Yeah, Ephesians 3:40. yeah 40. මේ නිසා ස්වර්ගීයද පොළොවේද ඒ ගෝත්‍රයට නම් දෙන්නා වූ පියාණන් වහන්සේට මම මාගේ දන නමා. ஆமென். பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்றாரு நான் வந்து ஒரு காரணத்தினால முழங்கால் படியிட்டு பரலோக பிதா இடத்துல நான் ஜெபம் பண்ணுகிறேன் சொல்றாரு. ශුද්ධ පෞල්තුමා කියනවා දනිස් නමලා ස්වර්ග රාජ්‍ය දේශ බලලා යාඥා කරනවා කියලා. இப்ப நமக்கு கொடுத்த நம்முடைய ஊழியக்காரன் அப்படிதான். நம்முடைய அப்பா பிதாவை நோக்கி ஏசப்பா பிதாவே நம்முடைய ஆவியானவர் நம்ம பிள்ளைக்கு மத்திய ஊத்துங்க சொல்லி அவரு மாஞ்சிக்கிறாரு. ඒ වගේම තමයි අපිට දුන්නව දෙවියන් වහන්සේ දුන්නව දේව දාසකයවත් දන ගහලා යාඥා කරනවා ස්වාමිනී මට දුන්නව ඔබ වහන්සේගේ මේ දේව දරුවන්ගේ ආත්මය පුරවන්න කියලා යාඥා කරනවා. ஆமென். ஆமென். அப்ப அவர் ஜெபம் பண்ணும்போது நீங்களும் வாஞ்சியோடு வரும்போது அந்த ஜெபத்தை பிதா கேட்பார். එයා යාඥා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ පිපාසයෙන් එද්දී ඒ යාඥාවට දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙයි. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வாழும்போது சொல்றாரு பொல்லாத தகப்பனாக நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவை அறிந்திருக்கும் போது நல்ல ஈவாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் பரமபிதா தராமல் இருப்பது எப்படி? ශුද්ධ වචනේ කියනවා උඹලා භයානකෝ දෙමෝපියම්ම යහපත් දේ දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ කියලා දන්නවා නම් යහපත් සමාවෙන්න නපුරු දෙමෝපියම්ම යහපත් දේ දෙන්න කියලා දරුවන්ට දන්නවා නම් ඒ යහපත්ම දෙවියන් වහන්සේ කොපමණ ස්ථීරද සුදාත්මයන් වහන්සේව දරුවන්ට දෙන එක. ஆமென். ආමේන්. அப்ப வேதம் சொல்லுது ask and it shall be given unto you. ශුද්ධ බයිබලයේ කියනවා ඉල්ලන්නාට දෙනු ලැබේ. And you should ask in name of Jesus. ඕගොල්ලෝ අහන්නට ඕනේ යේසුස් වහන්සේගේ அத නාමයෙන්. பாருங்க from whom his whole family in heaven and on earth derive its names. 15 வசனம். පාලස්තීන වචනේ කියනවා බලන්න ඒ ගෝත්‍රයෙන් නම් දෙන්නා වූ පියාණන් වහන්සේට මම මාගේ දන නමා. උන්වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ කරනකොට නුඹලාගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා තුල නුඹලා බලයෙන් ශක්තිමත් වන පිණිස 16 இல்ல அது அதுல வந்து derives its names. நம்ம வந்து ஒரு குடும்பமா மாத்தி இருக்குது. அதான் அந்த வசனம். අපි එක පවුලකට දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරලා දෙනවා. The whole family in heaven and earth. හැම මේ අපි එක පවුලක් ස්වර්ග රාජ්‍යයටත් මේ පොළොවටත්. இப்ப நீங்க தனி ஆள் இல்ல தெரியுமா? ඕගොල්ලෝ දැන් තනි කෙනෙක් නෙමෙයි දන්නවද? அண்ட சராசரில படைத்த தேவன் is backing up. මුළු විශ්වයම මැව්වෝ දෙවියන් වහන්සේ අපි පසුපස ඉන්නවා. இப்ப நீங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டு සුදාත්මයන් වහන්සේ ලබාගෙන இப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தா ஒண்ணு நடக்காது. මේව බලාගෙන හිටියොත් මොකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ஆமென். ආමේන්. அப்ப அந்த பரிசுத்தாவியோட பலன் நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். அது எவ்வளவு பவர்னு சொல்லி அறிஞ்சுக்கணும். සුදාත්මයන් වහන්සේගේ ශක්තිය අපි දැනගන්න ඕනේ කොච්චර බලවත්ද කියන එක. ஏன்னா நீங்க இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல தான் கேட்டிருக்கீங்க. යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගේ නාමයෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. பிதா நமக்குள்ள வச்சிருக்காரு. පියාණන් වහන්සේ අප තුල තියලා තියෙනවා. பட் அவரை செயல்பட நம்ம விடணும். එයාට ක්‍රියා කරන්න අපි ඉඩ දෙන්නට ඕනේ. எப்படி செயல்பட விடுகிறது? කොහොමද ක්‍රියා කරන්න ඉඩ දෙන්නේ? 16 வசனம் பாருங்க. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. 16. நம்ம சிங்கத்துல மாறி இருக்கு நினைக்கிறேன். උන්වහන්සේ ආත්මයන් වහන්සේ කරනකොටගෙන නුඹලාගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා තුළ නුඹලා බලයෙන් ශක්තිමත් වෙන පිණිසත්. ஓகே பிதா குமார பரிசுத்த ஆவியில இருக்கிற போல පියාණන් කුමාරයන් සුදාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා වගේ நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரமா இருக்கிறோம். අපි ආත්මය ශරීර ප්‍රාණය හැටියට අපි සිටිනවා. ஆனா தான் நீங்க சரீரத்துல பலவீனமா இருவீங்க.
ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ ශරීරය දුර්වල වෙන්නේ. கெத்செமனே தோட்டத்துல கூட ஆண்டவர் சீஷர் பேச சொல்றாரு மாம்சம் பலவீனமானது ஆவிய உற்சாகமானது. නමුත් එම නිසා තමයි ගෙත්සෙමන උයන පවා යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මාංශයද දුර්වලයි නමුත් ආත්මයද පිපාසයෙන් ශක්තිමත්ව සිටිනවා. இந்த சகிதம் பாருங்க இப்ப நீங்க வந்து மத்வேலா மாதிரி அப்படியே மந்தமா இருக்கீங்க தானே. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මත් වෙලා වගේ ඉන්නව නේද? எல்லாரும் ஒரு அலைங்க சொல்லுங்க அப்பா. ඔක්කොම අලිලා කියනවා. ஆமென். பலவீனமா இருக்குது தானே. දුර්වලව තියෙනවා නේද? ஆனா ஆவியான மனுஷன் உற்சாகமானது. නමුත් මනුෂ්‍යගේ ආත්මයේ ශක්තිමත්ව තියෙනවා උත්සාහවන්තව ඉන්නවා. ஆனா தான் நீங்க ஜெபம் பண்ணவே கொட்டாய் வரும் பைபிள் வாசிக்க கொட்டாய் வரும் நல்லா அப்படி இருந்துருவாரு. එම නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ යාඥා කරද්දී ඈනුන් යනවා නිදිමත එනවා. ஆனா தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆவியில ஜெபிங்க. එම නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන ආත්මයෙන් පිරලා යාඥා කරන්නේ. worship பண்ணும்போது கூட ஆண்டவர் சொல்றாரு worship him with truth and spirit. ஆவியோடு உண்மையோடு மாறு தொழுது கொள்ள வேண்டும். නමස්කාරයෙන් කියන්නේ ඒක තමයි මුළු ආත්මයෙන්ද මුළු ශරීරයෙන්ද සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේව සම්බන්ධ කරගන්න කියන්නේ. ஆமென். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க துதிகள் மத்தியில ஆவியானவர் ஆசீர்வாதம். කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවද නමස්කාර මැත්තේ දෙවියන් වහන්සේ සැරිසරනවා කියන්නේ. prayer வந்து நம்முடைய விண்ணப்பத்தை மேல கொண்டு போகுது. යාඥාව වෙලා අපි ඉල්ලීම උඩට ගෙනියනවා. துதிக்கும் போது தேவனே கீழே இறங்கி வரார். නමස්කාර කරද්දී දෙවියන් වහන්සේම බැසෙනවා. ஆமென். அப்ப நம்ம ஆராதிக்கும் போது சீலன் ஆராதிக்கல சூட்டியை ஆராதிக்கல சும்மா மாம்சத்துல ஆராதிக்கல. අපි නමස්කාර කරද්දී මමවත් බ්‍රදර් සීලනවත් නමස්කාර කරන්නේ නැහැ. ஆமென். தேவனுடைய மகிமையே நம்ம மத்தியில இருக்கு. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය අප මැත්තේ තියෙනවා. அதான் நீங்க கண்ண மூடி ஸ்பிரிட்ல worship பண்ணும்போது ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸை உணர்ந்து கொள்வீங்க. එම නිසා තමයි දාස් පියාගෙන නමස්කාර කරද්දී දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය වලට හැංගෙන්න පුළුවන්. ஆனதினமும் நம்மளை பலப்படுத்துவார் ஆவியானவர். දිනෙන් දින වලට ශක්තිමත් කරනවා. ஆமென். அப்ப ஜெபம் பண்றா பாருங்க with the power through his spirit in your inner being. உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் பலன் அடைய வேண்டும். අතුලාන්ත මනුෂ්‍යයා දවසින් දවස ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. அதான் நம்ம பாட்டு படிச்சோம். விசுவாச எப்படி அடுப்பாவதுன்னா நம்முடைய விசுவாசம் குறைஞ்சு போகும். අපේ විශ්වාසය අඩු වෙලා යයි. ஆமென். ஆனா ஆவியான மனுஷன் பலன் அடையும் போது பரிசுத்தாவியானவர் சேர்ந்து ஒரு மனுஷனை பலப்படுத்தணும் அவனுடைய விசுவாசம் அளவில்லாமல் போயிடும். ආත්මේ මනුෂ්‍ය ශක්තිමත් වුණොත් ඒ විශ්වාසයට ප්‍රමාණයක් නැතු වෙනවා. அதை வந்து நடப்பிக்கிறவர் ஆவியானவர். ඒ මග පෙන්වන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. மாம்ச கண்ணில் நம்ம பார்ப்போம் இனி கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு நல்ல பதிலும் வராது. මාංශය ඇස්වලින් අපි බලයි ගවර්න්මන්ට් එකේ ඉඳලා හොඳ පිළිතුරක් අපිට එන්නේම නැහැ. என் வாழ்க்கை இப்படிதான். මගේ ජීවිතේ එහෙම තමයි. என்னால முடியாது. මට බෑ. ஒரே நோய் வந்து நான் சீக்கிரம் சாக போறேன். එකම ලෙඩ ආවිලා මම මැරෙන්නට යනවා ඉක්මනින්. எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් එහෙම හිතනවද? நம்ம சாவறதுக்கு ஆண்டு நம்ம அழைக்கல. අපිව මැරෙන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැඳෙන්නේ නැහැ. சாதிக்கிறதுக்கு அழைச்சிருக்காரு. අපි එක දෙයක් ඇති කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැඳවලා තිබෙනවා. ஆமென். ஹalleluya. හalleluya. அவ்வளவு பெரிய பாருங்க தேவன் வந்து நாம் முத பார்த்தோம் ஒவ்வொரு வசனம் நான் காட்டினேன் பல வசனம் இருக்குது. ගොඩාක් වචන තියෙනවා ටිකක් වචන තමයි අපි බැලුවේ. அவர் எல்லாம் சிருஷ்டிச்சு எல்லாம் உண்டாக்கி எல்லாம் செய்து வச்சிட்டு அந்த பலனை நமக்குள்ள வச்சிருக்காரு சார். බලන්න ඔක්කොම මවලා ඔක්කොම ඇති කරලා ඒ ශක්තිය අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙනවා. அப்ப ஆண்டவர் அந்த புதிய ஏற்பாடுல வாக்குத்தத்தம் பண்ணிருக்காரு இல்லாத இடத்துல இருக்கிறதை போல அழைக்கிற தேவன். අලුත් අපිට දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දු වෙලා අපිව කැඳවලා තිබුණා නැති තැන් වල ඇති විදියට කැඳවන්න දෙවියන් වහන්සේ. ஆமென். அப்ப அந்த பரிசுத்தாவின் அந்த பலனை நாம் பெற்றிருக்கும் போது ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ශක්තිය අපි ලබලා ඉන්න විදිහදී மாம்ச கண்ணில ஒண்ணுமே இருக்காது. මානසික ඇස්වල මොනවත් තියෙන්නේ නැහැ. ஆனா கண்ண மூடி நீங்க ஆவிக்குரிய கண்ணில் நீ ஜெபம் பண்றீங்க நான் சாதாரண ஆள் இல்ல. නමුත් දාස් පියාගෙන ආත්මයෙන් ඔයගොල්ලෝ යාඥා කරනවා නමුත් ඔබ සාධාරණ කෙනෙක් නෙවෙයි. ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கிறது. ආබ්‍රහම්ට දීපු ආශිර්වාදය මට තිබෙනවා. கர்த்தருடைய அபிஷேகம் என் மேல் இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආලේපය මා තුළ තිබෙනවා. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் எனக்குள்ள இருக்குது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජස මා තුළ තිබෙනවා. அண்ட சராசரின் படைத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு. මුළු විශ්වයම මැව්වා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මා තුළ සිටිනවා. பிதாவுடைய ஜீவன் எனக்குள்ள இருக்கிறது. පියාණන් වහන්සේගේ ජීවනය මා තුළ තිබෙනවා. கண்ண மூடி நான் சொல்ல போறப்ப දාස් පියලා දැන් කියනට එනවා මම. இல்லாத இடத்துல இருக்கிறதை போல அழைக்கிற தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு. නැති තැන් වල ඇති විදිහට කඩවන්නා දෙවියන් වහන්සේ මා තුළ සිටිනවාද? ஜெபிக்கிறதுக்கு வேண்டுதல் செய்வதற்கு மிகவும் அதிகமாய் செய்யத்தக்க வல்லவரான தேவன் எனக்குள்ள இருக்கிறாரு. යාඥා කරනකොටත් ඉල්ලීමකට වැඩිය උසස්සේ කරනවා දෙවියන් වහන්සේ මා තුළ සිටිනවා. இப்ப நான் வாயை திறந்து ஸ்பீக் பண்ணும்போது මම කටරලා දැන් කතා කරද්දී வாயை திறந்து சொல்லும்போது කතා කරද්දී அந்த வேர்டோட அபிஷேகம் போகுது. ඒ වචනේත් එක්ක ආලේපය යනවා. அந்த வேர்ட் இயேசு கிறிஸ்து. ඒ වචනේ යේසුස් වහන්සේ. அந்த மூச்சு பரிசுத்த ඒ ஆவியானவர். හුස්ම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. மூன்று தேவத்தை நீங்க ஒன்று அனுப்புறீங்க. ඒ දෙවියන් වහන්සේ තුන් ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේ එකට යවනවා. அப்ப வேதம் என்ன சொல்லுது? அபிஷேகம் நுகங்களை உடைக்கும். ශුද්ධ බයිබලයේ කියන ආලේපය බැමි කඩයි. நீங்க வியாதியா இருக்கும்போது நீங்க கை வச்சு ஜெபம் பண்ணும்போது நீங்க சொல்றீங்க எனக்குள்ள வியாதி இல்ல. ලෙඩ රෝගය මත අත තියලා යාඥා කරද්දී කියනවා මේ අපේ තුල அந்த நுகத்தை உடைக்கிறேன்.
නමුත් ඒ බැම්ම මං I කඩනවා. break the bondage. ඒ බැම්ම මං කඩනවා. அதை கட்ட அவிழ்க்கிறேன். ඒ බැම්ම ලෙහෙනවා. ஆசீர்வாத கட்ட அவிழ்க்கிறேன். ආශිර්වාද බැම්ම විවෘත எனக்கு කරනවා. வர வேண்டிய பணம் வந்தாகும். මට එන්න ඕන මුදල් එයි. எனக்கு வர வேண்டிய ஞானம் வந்தாகும். මට එන්න ඕන ඥානය මට ලැබෙයි. ஏன் நடந்தது சொல்லுங்க பாப்போம். ඇයි එහෙම සිද්ධ වුනේ කියලා කියන්නේ? நீங்க அவருடைய அறிகிற அறிவினால நீங்க வளரணும். එතුමන් වහන්සේගේ දැනගැන්මේ වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. ஆமென். 17ஆம் வசனம் வாசிங்க. So that Christ may dwell in your hearts through faith. எத்தனை பேருக்கு faith இருக்குது? කීනෝட විශ්වාසය තියෙනවද? How many of you faith? 17 වෙනි වචනේ ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்போம். කීනෝட විශ්වාසය තියෙනවද? You believe. ඔබ විශ්වාස You have කරනවද? faith. ඔබට විශ්වාසය තියෙනවද? அப்ப ஏன் சோர்ந்து போறீங்க? එහෙනම් ඇයි දුර්වල වෙන්නේ? ஆமென். ආමේන්. நான் தான் சொன்னேன் நீங்க தனி ஆள் இல்ல. මම ඒකනේ කිව්වේ ඔබ තනි කෙනෙක් නෙමෙයි. இப்ப நான் கண்ணை மூடுனேன்னா நான் தனி ஆள் தான். මම ඇස් එක පියාගත්තම තනි කෙනෙක් තමයි. ஆமென். ආමේන්. ஆனா the whole heaven is standing next to me. නමුත් මුළු ස්වර්ගෙම මාත් සමග ඉන්නවා. அத வேதம் சொல்லுது கர்த்தர் உன் சார்பில் நிக்கும்போது உனக்கு எதிராக நிற்பவன் யார்? එමණිකම තමයි සුද්ධ වචනේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නුඹේ පක්ෂයේ සිටිනවා නම් නුඹට විරුද්ධව ඉන්නේ කවුද? Who can stand against you if God is with us? කාටද අපිට විරුද්ධව නැගිටින්න පුළුවන්? දෙවියන් වහන්සේ අපි සමග ඉන්නවා. The God is not represent one person but is Trinity actually. දෙවියන් වහන්සේගේ එක්කෙනෙක්ට ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. තුන්ආකාරයකින් දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. ஆனாதான் ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தை நம்ம கையில கொடுத்திருக்காரு. එම නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ අධිකාර බලය අපේ අතට දීලා When තිබෙන්නේ. we speak කවදාද අපි කතා කරන්නේ? கட்டாயம் நடக்கும். ඒ වෙලේ අනිවාර්යයෙන් நடந்து ஆகணும். සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. நடக்கலன்னா something wrong somewhere. සිද්ධ වුණේ නැත්තම් මොනවාරි අඩුපාඩුවක් වෙයි හරි. ஆமென். ආමේන්. அப்ப நீங்க ஆண்டவர் அறியணும். அந்த விசுவாசத்துல அறியணும். සුදාපන්න තමයි දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසයෙන් දැනගත යුතුයි. Amen. And I pray that you මම yeah. පදනට அப்படி அந்த B பகுதி வாசிங்க. And I pray to you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide, long, high, deep is the love of Christ. දෙවියන් වහන්සේ කරනකොටගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නුඹලාගේ සිත් තුළ වාසය කරන පිණිසත් නුඹලා ප්‍රේමයේ මුල්ලද පිහිටා සිට දෙවියන් වහන්සේගේ මුළු පූර්ණකමට පූර්ණ වන පිණිස සියලු සුද්ධවන්තයන් සමග ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දැනගත නොහැකි ප්‍රේමය දැනගෙන එහි පළල දිගොස්ස ගැඹුර කිමෙක්ද කියා තේරුම් ගන්නට. Amen. ආමේන්. இயேசு கிறிஸ்துவோட நாமம் சொல்லும்போது பாதாளமே நடுங்குதான். යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය කියන විටදීම පාතාලේ වෙවුලනවලු. ஆனா சர்ச் வந்து அப்படியே உட்கார்ந்திருப்பான். சொல்லு. නමුත් චර්ච් එක අත් දෙක බැඳගෙන ඉන්නවා ඔබ කියපන්. இயேசுஸ்க்கு இயேசுவா යේසුස් වහන්සේ. அந்த நாமத்தில் எவ்வளவு வல்லமை இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது. ඒ නාමයේ කොච්චර බලය දිනවද කියලා ඔයගලන්ට දන්නේ නැහැ. ஆமென். ආමේන්. இந்த பூமியில இருவர் ஒருமனப்பட்டு මේ පොළොවේ එක්කෙනෙක් හෝ දෙදෙනෙක් එක්සිට් වුණා නම් எல்லாரும் விட்டுருங்க. ඔක්කොම අරින්න. ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டு සමහරවිට දෙදෙනෙක් හෝ තිදෙනෙක් දෙන්නෙක්. ஆமென். ආමේන්. இரண்டு மூணு பேர் நாமத்தை கூட்டினா நடுவில் இருப்பான் நான் சொல்ல துதிகள் மத்தியில. දෙවියන්වහන්සේ කියලා දිනවා දෙන්නෙක් හෝ තුදෙනෙක් කොතනද එක්රස් වෙන්නේ මැදියේ සිටිනවා කියලා දෙවියන්වහන්සේ කියලා දිනවා. ஆனா ஜெபத்துக்கு ரெண்டு பேர் ஒருமனப்பட்டான். නමුත් යාඥාවට දෙන්නෙක් එක්සිට් වුණා නම් ஆனா தான் எப்பவும் நான் சொல்றேன் ஒருமனப்படுங்க ஒருமனப்படுங்க. එම නිසා තමයි මම කියන්නේ කොයි වෙලෙත් එක්සිට් වෙන එක්සිට් அப்ப நாங்க நினைக்கிறதுக்கும் வேண்டுதல் செய்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் செய்யத்தக்க வல்லமை. අපි ඉල්ලනවටත් බලාපොරොත්තුවටත් වැඩි අධිකව කරන්න දෙවියන්වහන්සේගේ බලය. ஆமென். அடுத்த 10ஆம் வசனம் வாசிப்போம். 19 වෙනි වචනේ කියවමු. And to know this love that surpasses knowledge. ඒ දිග පළල උස ගැඹුරු කිමෙද්ද කියලා තේරුම් ගන්න නුඹලාට පුළුවන් වෙන පිණිසත් ஆண்டவர் நம்ம மேல வச்சிருக்கிற அன்பு வந்து நம்முடைய knowledge வந்து அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. දෙවියන්වහන්සේ අපිට තබලා දෙන ප්‍රේමය අපේ ඥාණයෙන් එක අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ஆனா தான் நம்ம கண் திறந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆள் வந்து ரீகா மானா மாஷானா பேசுனா ஒரு ஆள் what is happening man. එම නිසා තමයි අන්‍ය භාෂාව කරද්දී මේ මොනවද කතා කරන්නේ? ஆனா நீங்க கண்ணை மூடி அந்த அன்பில நிரம்பி ஆண்டுடைய பிரசன்னத்தில் நிரம்பி நீங்க வாஞ்சிக்கணும் எனக்கு give me the language God so I can speak to you. එම නිසා දැස් පියාගෙන ඕනේ ඉල්ලන්න ඕනේ දෙවියන්වහන්සේගේ පිපාසයෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ මට දෙන්නේ භාෂාව. ஆமென். ආමේන්. நீங்க ஜெபிக்கும்போது அந்நிய பாஷை வந்து is a helping tool. ඕගොල්ලෝ යාඥා කරද්දී අන්‍ය භාෂාව ඕගොල්ලන්ට පිහිට වෙන උදව් කරනවා. உங்களுக்கு உதவி செய்யும். ඔන්න උදව් කරයි. ஆனா தான் வேதம் சொல்லுது நம்முடைய பலவீனத்துல நம்ம உதவி செய்றார். එම නිසා තමයි සුද්ධ බයිබලයේ කියන්නේ අපේ දුර්වලකම්වලදී අපිට උදව් කරනවා කියලා. எத்தனை பேர் தைரியமா பப்ளிக்ல சிங்களத்துல உங்க குடும்ப பிரச்சனை ஜெபம் பண்ணுவீங்க? කී දෙනෙක් ධෛර්යවන්තව ඕගොල්ලන්ගේ සිංහලෙන් ගොඩාක් සෙනඟ මැත්තේ පෞල් ප්‍රශ්න ගැන කියලා යාඥා කරන්න කී දෙනෙකුටද කරන්න පුළුවන් ඒක? ஜெபம் பண்ணுவீங்களா? යාඥා කරයිද? சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவீங்களா? කියලා යාඥා කරනවද? ஆண்டவரே நீங்க பொண்டாட்டியோட சண்டை பிடிச்சிட்டேன் இன்னைக்கு දෙවියන්වහන්සේ මගේ භාර්යාවත් එක්ක මම රණ්ඩු කරුවා. கறி சரியில்லை අද කෑම හරි නෑ. இன்னைக்கு வேலை பிரச்சனை මගේ වැඩ ප්‍රශ්න சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க சிங்களத்துல. කියලා යාඥා කරනවද?
தைரியமா ஜெபம் பண்ணுவீங்களா? කියලා යාඥා කරනවද? ஜெபம் பண்ணி ஒரு தைரியசாலி தான். යාඥා කරන එක ධෛර්යවත්. ஆமென். நான் ஜெபிக்க மாட்டேன். මම යාඥා කරන්නේ. நான் அந்நிய பாஷையில ஜெபிப்பேன். මම අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරනවා. ஆமென். ආමේන්. நீங்க அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா he makes the prayer complete. අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරොත් ඔබේ යාඥාව සම්පූර්ණ කරයි. ஆமென். ආමේන්. ஹalleluya. நீங்க விசுவாசிக்கணும். හalleluya. நான் ஏன் ஜஸ்ட் ஜோக் பண்றேன். ஏன்னா நீங்க ரொம்ப நித்திரையா போறீங்க. මම නිකන් ජෝක් එකක් හැටියට කිව්වොත් නින්දට යනවා වගේ තියෙනවා. சரி, அடுத்தது 20 வசனம் வாசிப்போம். 20 වචනේ කිව්වා. இப்ப பாப்போம். Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power. ඉතින් අපතර ක්‍රියා කරන බලය හැටියට අපි ඉල්ලනොත් සිතන හැම දෙයකට වඩා ඊට අධික ලෙස කරන්න බලය அந்த பல his power අත්තාව තරන් වහන්සේටම that is at work within us. ஆமென். ආමේන්. அதான் வேதம் சொல்லுது, பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல உம்முடைய ஆவியினால எல்லாம் கூடும். මගේ බලයෙන්වත් බල පරාක්‍රමයක් නෙමෙයි ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් වහන්සේගෙන් සියල්ල පුළුවන්. அதான் மனுஷன் வந்து பரிசுத்த ஆவியில இறங்கி இறங்கி ஒவ்வொரு காரியம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது man he failed in Old Testament. එම නිසා තමයි මිනිසයා මේ පොළොවේ ඉද්දී සුදා ආත්මයෙන් සමාවෙන්න ආත්මයෙන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ක්‍රියාව කරලා යනවා. එම නිසා තමයි පරණ ගිවිසුමේ මිනිසයා කොයි වෙලෙත් අසමත් වුනේ. தெரியுதானே? பழைய ஏற்பாட்டிலே everybody failed. Even David failed. Even David ඔක්කොම අසමත් වුණා. Samson failed. සැම්සන් අසමත් වුණා. Saul failed. සවුල් අසමත් වුණා. ஆண்டவர் யாரெல்லாம் நியமிச்சாரோ எல்லாம் ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க. දෙවියන් වහන්සේ කාවද නියම කරේ සියලු දෙනාම අසමත් වුණා. சிறு கூட்டு ஜனம் கிதியோன் தானியேல் மாதிரி சாஸ்த்ரா ஆபிரகாம் இவங்க தான் கொஞ்சம் வைராக்கியமா ஆண்டோடு இருந்தாங்க. ගිඩියෝන් දානියෙල් ශාත්‍රාක් මේෂාක් ආබෙද්නේගෝ ඒගොල්ලෝ තමයි ධෛර්යමත් හිටිය දෙවියන් அதான் වහන්සේ. ஆண்டவர் நினைச்சாரு நீ வேலைக்கு ஆகாது. ඊට පස්සේ හරියන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ හිතුවා. இப்ப ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කිරුවේ? பரிசுத்த ஆவியை அனுப்புனா සුදාත්මයන් වහන්සේ වුණොත් நமக்குள்ளே பெர்மனண்டா இருப்பாரு. අප තුළම පර්මනන්ට් එකේ හිටිනවා. ஆமென். ආමේන්. அப்ப மனுஷனுடைய பலத்தை நம்ம செய்யும்போது මනුෂ්‍යගේ ශක්තියෙන් අපි කරද්දී we fail. අපි අසමත් වෙනවා. அதான் வேதம் சொல்லுது නමුත් සුද්ධ වචනේ කියනවා according to his power. සුද්ධ වචනේ කියන එතුමන් වහන්සේගේ බලයේ ප්‍රකාරයට ஆண்டவர் சொன்னாரு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்த காரியத்தை செய்வான். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මාව විශ්වාස කරන තරත්තා මම කරපු ක්‍රියාවක් කරයි. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு நான் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்த கிரியை செய்வான். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් කිව්වා මාව විශ්වාස කරන තරත්තා මම කරපු ක්‍රියා කරයි. அதை விட பெரிய காரியத்தை செய்வான். ඒට වැඩි උසස් දේ කරයි. எத்தனை பேருக்கு நார்மலா ஆர்டினரியா செய்ய ஆசை அல்லது எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி செய்ய ஆசை? කී දෙනෙකුට සාමාන්‍ය විදියට දේවල් කරන්න ආසයිද? ඒට වැඩි අසාමාන්‍ය දේවල් කරන්න කී දෙනෙකුට ආසයිද? நீங்க எப்படி ஜெபிக்கிறீங்க அதை பொறுத்து. කොහොමද යාඥා කරන්නේ මේ විදියට තමයි. நீங்க எப்படி பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படி இருக்கு. කොහොමද සුදාත්මයන් වහන්සේ විශ්වාස කරන්නේ වගේ තමයි ක්‍රියාව. நீங்க வந்து நான் அப்ளிகேஷன் போட்டா தான் எனக்கு இந்த பதில் வரும் நீங்க நினைச்சு கொண்டிருந்தீங்கடா. ඇප්ලිකේෂන් එක දැම්මොත් තමයි මට පිළිතුරු එයි කියලා විශ්වාස කරන් හිටියා. That what you imagine, that's what you ask. ඒක තමයි ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, ඒක තමයි ඔබ අහන්නේ. அதுதான் நீங்க இமேஜின் பண்றீங்க. ඒක තමයි ඔබ මවාගෙන ඉන්නේ. யா பிரெயின்ல நீங்க திங்க் பண்றீங்க. ඒක තමයි ඔබ සිතුවිල්ලෙන් කල්පනා කරන්නේ. ஆனா அப்ளிகேஷன் போடாம නමුත් ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්නේ නැතුව என்னுடைய நல்ல கிரியையை பார்த்து எனக்கு ப்ரொமோஷன் வரப்போகுது ஆண்டவரே சொல்லி நீங்க வாயில அறிக்கை செய்றீங்க தானே. මගේ යහපත් ක්‍රියාව නිසා මට කටින් ප්‍රකාශ කරනව නේද ඔයගොල්ලෝ? எனக்கு நல்ல காரியம் நடக்க போகுது நீங்க அறிக்கை செய்றீங்க தானே. මට හොඳ දේවල් සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා ප්‍රකාශ කරනව නේද? அதுல தான் நீங்க ஆவியானவர் விசுவாசம் எல்லாம் கிரியை நடந்துட்டீங்க. ඒකෙන් තමයි ආත්මයන් වහන්සේගේ විශ්වාසය ඔක්කොම ක්‍රියා කරන්නේ. அதுதான் நீங்க இமேஜின் பண்ணாத காரியம் நடக்கும். ඒකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියා සිතපු නැති දේ සිද්ධ වෙන්නේ ඒකෙන් තමයි. இயேசு செஞ்ச மாதிரியே செய்வீங்க. යේසුස් වහන්සේ කරපු දේවල්ම කරයි. இயேசு வந்து கண் குருடனுக்கு களிமண் எடுத்து குழைச்சு கண்ணை பூசி நதியில கழுவிட்டு வான்னு சொன்னாரு. යේසුස් වහන්සේ වැලි අරගෙන මඩ අරගෙන අනලා ඇස්වල ගැව්ව අන්දයට කියලා කිව්වා ගඟේ ගිහිල්ලා ඇස් දෙක හොදගෙන ඉන්න කියලා. ஆனா பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற பேதுரு நடந்து போகும்போது நிழல் பட்டு ஜனங்க சுகமானாங்க. නමුත් සුදාත්මයන් වහන්සේගේ පිරුණ පේදුරු ඇවිදලා යනකොට ඔහුගේ හෙවණල්ල වැදිලම කඩක් අය සුව වුණා. அவனுடைய ஹேங்கச்சிப் பட்டோனே சுகமாயிட்டான். ඔහුගේ ලේසු අල්ලපු කරපු ගොඩක් අය ලෙඩ රෝග සුව වුණා. அந்த 18 வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ අවුරුදු 18ක් සමාන අවුරුදු 12ක් පීඩාවෙන්ද ස්ත්‍රිය அவ பாருங்க விசுவாசிச்சு ஆண்டோடைய அங்கேயே தொட்டா போய் බලන්න විශ්වාස කරලා කියලා යේසුස් වහන්සේගේ වස්ත්‍රය අල්ලුවා. இயேசுக்குள்ள இருந்த வல்லமை அவக்குள்ள போயிட்டு යේසුස් වහන්සේගේ ආව තිබුණ බලය යාගාට ගියා. அவருக்கே தெரியாது. ඇයටම දන්නේ. அப்ப அவர் சொன்னாரு என்ன யாரு தொட்டது? කවුද මාව ස්පර්ශ කරේ? அப்ப சீசர் கேக்குறாங்க எல்லாரும் நெருக்குறாங்க யாரை தொட்டா என்ன எப்ப கேக்குறீங்கன்னு சொல்றாங்க. ගෝලේ යේසුස් වහන්සේට කිව්වා ඔක්කොම ස්පර්ශ කරනවා කියලා කවුරු ස්පර්ශ කරා කියලා කියනවා
ගොඩාක් ජනතාව ඉන්නවා කවුරුද කියලා එහෙම කියන්නේ. ஆனா இயேசு சொல்றாரு எனக்குள்ள இருந்து வல்லம் போனுச்சுன்னு சொல்றாரு. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මා තුළ ඉඳලා ඒක අනුභවයක් என்ன තියෙනවා. கட்டாயம் ஒரு ஆள் தொட்டிருக்காங்க. අනිවාර්යෙන් කවුරු ස්පර්ශ කරලා තියෙන්න පුළුවන්. இப்ப மேல இருக்கிற 14 15 16 17 18 19 வசனத்தை நீங்க அத உளுக்கு எடுத்து උඩ දින 14 15 16 17 18 19 වචන ඇතුළට අරගෙන ஆண்டவர் அறிகிற விதமா நீங்க அறிஞ்சீங்கன்னு சொன்னா දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න පිළිවෙල දැනගත්තා නම් அவருடைய கிரியை என்னன்னு சொல்லி நீங்க அறிஞ்சீங்கன்னு சொன்னீங்க. එතුමන් වහන්සේ ක්‍රියාව මොනවද කියලා දැනගත්තා නම් அவர் நம்ம மேல வச்சிருக்கிற அன்பு என்னன்னு சொல்லி நீங்க அறிஞ்சிருந்தீங்க சொன்னா එතුමන් වහන්සේ අප මත තබලා තියෙන ප්‍රේමය මොනවද කියලා දැනගත්තා නම් உங்களுக்கு தெரியுமா ஆண்டவர் நம்மள விசுவாசிக்கிறாரு. ඕගොල්ලන්ට දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ අපිව විශ්වාස කරනවා. இந்த மான்செஸ்டர் வந்து இஸ் நாட் an accident. මැන්චෙස්ටර් එක මේක නිකන් ඇක්සිඩන්ට් එකක් නෙමෙයි. இஸ் an incident. මේක එක සිදුවීමක්. ஆண்டோடைய சித்தம். දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත. இப்போ நீங்க வந்து கூடி சாப்பிட்டுட்டு போறது ஆண்டோடைய அது இஸ் a jolly. okay it's okay. මේ ඇතුළට එකතු වෙලා ආවිලා කෑම කාලා වීලු කරලා යනවා ඒක හොඳයි. ஆனா நீங்க வந்தா அந்த மான்செஸ்டர் அசையும். ඕගොල්ලෝ ආවොත් මැන්චෙස්ටර් සෙලවෙන්නට ඕනේ. ஆமென். ஆமென். ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும்போது ஒரு நன்மை செய்யறவரா சுத்தி திரிஞ்சாரு. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යහපත් දේ කරන්නටම සරිසරාගෙන හිටියා. பிதாவாகிய தேவன் அவரை பரிசுத்த ஆவியால நிரப்பி இருந்தார். පියාණන් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පුරවලා හිටියා. அப்ப நீங்களும் நானும் அவருடைய பிள்ளையா இருந்தா ඕගොල්ලොත් මමත් එයාගේ දරුවෝ அவருடைய හිටියා. சேவை நம்ம செய்யறோம். එතකොට වහන්සේ සේවය අපි කරනවා. பரிசுத்த நமக்கு தேவை. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට. ஆமென். எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க இப்ப நான் சொல்றேன். කී දෙනෙක් පිපාසයෙන් සිටිනවද? Hallelujah. வாஞ்சியே இல்லையா? පිපාසයක් නැද්ද? உண்மையா வாஞ்சிக்கிறீங்களா? සැබවින්ම පිපාසයෙන් Can සිටිනවා. you believe that you can do extraordinary like Jesus? ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරනවද සාමාන්‍ය දේවල් දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරන්නට? அசாதாரண கிரியாව. අසාධාරණ දේවල්. Amen. You Amen. can do more than Jesus. ඕගොල්ලන්ට යේසුස් වහන්සේට වැඩි උසස් දේ කරන්න දෙවියන් වහන්සේ බලය දීලා තිබෙනවා. ஏன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் ඕගොල්ලෝ තුළ ඉන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. அந்த த்ரீஏக தேவன். ඒ ත්‍රිත්වය දෙවියන් වහන්සේ. Just believe. විශ්වාස කරන්න. Just believe. විශ්වාස කරන්න. நீங்க நம்புங்க. ඔගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න. அவர் நேசிக்கிறார் உங்களை. එතුමන් වහන්සේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රේම කරනවා. ஏன் நீங்க உங்களை அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றீங்க? ඇයි ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන් අඩුවට හිතන්නේ? மட்ட பேனே என்னால முடியாது. எனக்கே இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு. நான் என்னோட மத்தாக்களுக்கு ஜெபிக்கிறது. මට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම කොහොමද අනිත් අයට යාඥා කරන්නේ? அப்படி பேதுரு சீசரா நினைச்சிருந்தா மீனையே பிடிச்சு விட்டுருப்பாங்க. එහෙම පේතුරු හිතලා හිටියා නම් මාළු මල්ලලා තියෙන්නේ කියා. அப்படி ஆண்டவர் நம்மள நினைக்கல. එහෙම දෙයක් නැසක් හිතුවේ. நீங்க நடந்து போகும்போது நீங்க பாருங்க மிரக்கல் நடக்கும். ඔයගොල්ලෝ ඇවිදලා යද්දි බලන්න හස්කම් සිද්ධ. நீங்க நடந்து போகும்போது உங்களுடைய நிழல் பட்டுச்சுன்னா நீங்க சொஸ்தமாகும். ඔයගොල්ලෝ ඇවිදලා යද්දි බලන්න ඔයගොල්ලෝ හෙවණල්ල වැදිලා සුව වේ කට. Wherever you study, wherever you work, wherever is your family, people will be tremble at you. කොහෙද பாதி ஜனங்க நடுவாங்க. කොහෙද ඉගෙන ගන්නේ කොහෙද ඔයගොල්ලෝ යාඥා කරන්නේ කුමන ගෙදරට දැන්නේ මේ ස්ථානවල මිනිස්සු බලලා බෙවුලා ඔයගොල්ලෝ බලලා. ஆண்டவரே சொல்லிருக்காரு உன் நடுவுல இருந்து நான் செய்ய போற காரியம் அது பயங்கரமா இருக்கு. දෙවියන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා උඹ මැත්තේ ඉඳලා කරන්න යන දේවල් මම භයානකව තිබෙනවා. Can you believe? විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. Just believe. විශ්වාස කරන්න. Amen. Believe பண்ற ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பாப்பா. විශ්වාස කරන්න. Say I can do. කියන්න මට කරන්න පුළුවන්. என்னால முடியும் சொல்லுங்க. මට කරන්න පුළුවන්. ஏன் என்னால முடியும்? ඇයි මට කරන්න පුළුවන්? அது நீங்க क्वेश्चन கேட்கணும். අහන්න ඕනේ. கேளுங்க why I am able to do it. ඇයි මට කරන්න පුළුවන්? என்ன பலப்படுத்துகிற இயேசு கிறிஸ்துனால என்னால செய்ய எல்லாம். මා බලවත් කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස්ගෙන් සියල්ල කරන්න මට බලය තිබෙනවා. அப்ப பிதாவை நம்புறீங்க. வார்த்தையை இயேசு நம்புறீங்க. වචනේ යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. ஆவியான நம்புறீங்க. ආත්මයන් වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. யோவான் சுவிசேஷத்துல எழுதி இருக்குது அவர்கள் 3 பேர் தீர்மானம் எடுத்தாங்களா மனுஷனுக்குள்ள வாசம் பண்ணுவோம்னு சொல்லி. යෝහන් සුභාරංචි පොතේ ලියලා තියෙනවා 3 දෙනෙක් හිතවලු මනුෂ්‍ය තුළ ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ஆண்டவரே சொல்றாரு நான் வேற I can't live anywhere I can live in man. දෙවියන් වහන්සේ ගොමට කොහෙවත් ජීවත් වෙන්න බෑ. මනුෂ්‍ය තුළ තමයි ජීවත්. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை வச்சுக்கொண்டு நம்ம இப்படி இருக்கிறது. සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අපි තුළ තියාගෙන අපි මෙහෙම ඉන්න හොඳ නැහැ. உள்ளுக்குள்ள தீர்மானம் எடுங்க. பக்கத்துல சொல்லுங்க நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. අතුලන්තේ තීරණයක් ගන්න. කියලා ළඟ ඉන්න කියලා බලන්න. මම මෙහෙම ඉන්න යන්නේ නැහැ. நான் இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. මම මේ ඉන්න විදිහට ඉන්න යන්නේ නැහැ. வாரக்கிழமை ஒரு ஆத்மா கொண்டு வரணும் சொல்லுங்க. ලබන සතියමයි කාත්මයක් අඳවගෙන එනවා. நான் சந்திக்கிற ஒரு ஆளுக்கு நான் சுவிசேஷம் சொல்லுவேன்னு சொல்லுங்க. මම මුණ ගැහෙන කෙනෙකුට සුභාරංචිය දේශනා කරනවා. நான் சந்திக்கிற ஒரு ஆளுக்கு அவனுக்கு தெரியாம போய் கை வச்சு ஜீசஸ் ஹீலிங் சொல்லி செஞ்சிருவேன்னு சொல்லுங்க. මම මුණ ගැහෙන කෙනාට යාට දන්නේම නැතුව අත ස්පර්ශ කරලා කියන සුව කරන්න කියලා. யாரா வந்து I feeling not well சொன்னா நீங்க ஓகே சொல்லிட்டு அவன் அங்கால திரும்புனே இந்த நேம் வச்சு சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்க. කවුරු හරි මට සනීප නැහැ කියලා කිව්වනම් කියලා කියන මම අත තියලා එනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා. நீங்க சொல்லுங்க it will happen. කියන්නේ ඒක සිද්ධ වෙයි. touch in the name வச்சு சொல்லுங்க. ස්පර්ශ කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා. wake up in the name வச்சு சொல்லுங்க. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නැගිටපන් කියලා කියන්නේ. பாத்தீங்க கண்ணெல்லாம் பெருசாயிடுச்சு பாத்தீங்களா? දැකලා අස්සක්කම විශ්වාසන. இப்போ நான் சும்மா சொல்லவே இப்படி நடந்தா මේ කියද්දිම මේව සිද්ධ වෙනවා නම් நீங்க ஆண்டவர் அறிகிற அறிவினால பரிசுத்தமான பலத்தை நீங்க செய்யும்போது நடக்கும். සුදාපේ නාසික බලයෙන් පිළිලා කරද්දි සිද්ධ වෙනවා. ஆமென். ආමේන්. ஆமென். நீங்க எங்க போங்க කොහෙද යන්නේ ඔයගොල්ලෝ? you are not alone.
ඔබ තනියම නැහැ. அதை மட்டும் நினைச்சுக்கொள்ளுங்க. එක දෙයක් හිතේ තියාගන්න. வானத்தையும் பூமி படைத்த தேவன் நமக்கு. ආසත්වල දෙවියන් සබතුල සිටින. ஹalleluya. හalleluya. ஆமென். දෙවියන් සේහපා. அவ்வளவுதானே. ஆமென். 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 கர்த்தர் நல்லவர். ஹalleluya. දෙවියන් සේහපා. ஹalleluya. கண்களை மூடு. எல்லாரும் கண்களை மூடி. දැස් පියාගන්න සියලු දෙනා. සියලු දෙනා දැස් පියාගන්න. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. ஹalleluya. ஸ்ரீகா மானாமா ஷகனாமா भाषा लबागत නැති කට විරුද්ධ කළා කතා praise பண்ணுங்க வாஞ்சிங்க வாஞ்சிங்க नमस्कार करो नमस्कार करो ओ शाका सेका मानामा Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Something hallelujah. Hallelujah. The vachane kapiya. Amen. 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 Oh, come on, hallelujah. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. Amen. අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ බලය, දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ ආශිර්වාදය. ඒක අපිට ඉතාගන්න තරමට අපිට ඥානයක් මදි. ආමෙන්. Amen. දැන් තමයි බ්‍රදර් සීලන් කිව්වේනේ. හොඳ වෙලාවේ දොර අරී නැත්නම් කවුරු ඇතුල් වෙයි නැත්නම් බබා අඬයි මොනවාරි දෙයක් වෙන්නේ හරි හොඳ පොයින්ට් එකක් කියනකොට ඒක තමයි යක්ෂයාට නමක් තියෙනවා වචනය හොරා වචනය හොරා කවුද යක්ෂයා දන්නවද සමහර අයට වර්ඩ් එකක් එන වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට නිින්ද යනවා ඒ වෙලාවේ වචනය නැති වෙනවා ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එහෙම මොනවා වුණත් හරිලා බලන්න එපා ආමෙන් බෝම්බයක් විකුණනත් ඔයගොල්ලෝ වචනේ ආගෙන ඉන්න අපරාධනේ නේ උදේ නැගිටලා හොඳට ලෑස්ති වෙලා අපි ආවා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා ආමෙන් මට හරි සන්තෝෂයි මේ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ මට දුන්නා දරුවෝ දෙවියන් වහන්සේ හොඳට පාවිච්චි කරනවා ආමෙන් හalleluya ඒක ලොකු සන්තෝෂයක් මට දෙවියන් වහන්සේ ඒක කරගෙන ඉන්නවා මගේ ඩ්‍රීම් එක පාර්ට් එක පැත්තක් එක දෙවියන් වහන්සේ කරගෙන ඉන්න දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අද බැලුවා අපි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට ඉන්නවා ආමෙන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට එක්ක ඉන්නවා නම් ඇත්තට නෝමල් ජීවිතයක් අපිට බෑ මම කියලා තියෙනවානේ ඔයාලට ජීවිතේ අපි ඉපදුනා ඕකේ වර්ධන වෙන වෙලාවේ අපි කොහෙද ගියේ වර්ධන වෙන වෙලාවේ කොහෙද ගියේ අපි ස්කෝලේට ගියා නැද්ද ඔයගොල්ලෝ ගියානේ ගියා කියන නාමය ස්කෝලේට ගිහිල්ලා පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු මොනවද හොඳ රස්සාවක් හොඳ ජොබ් එකක් ඕනේ ස්වාමීනි මට ජොබ් එකක් දෙන්න ඕකේ ජොබ් එක හම්බ වුණා පස්සේ මොනවද ජොබ් එක හම්බ වුණාට පස්සේ ස්වාමීනි හොඳ බාරේ හොඳ කසාද බඳින්න ඕන හොඳ වෙඩින් එකක් ඕකේ ඒකත් උනා ආමෙන් කොහමද උනා ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා ආමෙන් ඒක උනා පස්සේ ඒක උනාට පස්සේ මොනවද ළමයක් ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා ඒකත් උනා මොනවාරි වෙලා ඒක උනා ඕකේ පස්සේ මොනවද උනේ අපේ බලාපොරොත්තු මොනවද ළමයාට ඒක උගන්වන්න ඕනේ ලන්ඩන් ඉන්නේ කොහොමාරි ඔත්තට උගන්වන්න ඕනේ කලාරි මොනවා කලාරි උගන්වන්න ඕනේ ඕකේ පස්සේ එයාට පස්සේ මොනවද එයාගේ දරුවෝ අපි බලන්න ආච්චි වෙන්න ඕනේ සීයා වෙන්න ඕනේ ඕකේ ඒකත් උනා පස්සේ එයාව වන්දන බඳලා දෙන්න ඕනේ වන්දලා දීලා තමයි මම මැරෙන්න ඕනේ මේක නෝමල් ජීවිතයක් ආමෙන් ඒක ස්කෝලේ ගියායත් කරනවා යන්න නැති ආයත් කරනවා කලේ ඉන්නේ ඇෆ්‍රිකන්ස් උත් කරනවා ඇෆ්‍රිකා කලේ ඉන්නේ ලංකාවේ කලේ හිටපු ආයත් කලේ කටියක් හිටියනේ තාම ඉන්නවද නැහැ ඒගොල්ලොත් කරනවා ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ළමයි 8 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ හරි හොඳ ජීවිතය මං අහන්නේ ඒකට සුද්ධාත්මෙන් මාංශ ලබාගත්ත අපිටත් මොනවද වෙනස්කම මොනවාරි දෙයක් කරන්න එපා මොනවාරි දෙයක් මං කියන්නේ සුපර්නැචරල් වේ එකේ මොනවාරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් හිටියා ඉන්දියාවේ. එයා අත්වෙනි ක්ලාස් එකට ඉස්කෝලේ යනකොට එයාට ලෙඩ ඇදුණා. එයා ලේ තමයි එන්නේ කට. මෙයාට යක්ෂයා ප්‍රශ්නයක් වුණා. මේ යා ගිල්ලා හිටියේ සෙමෙට්‍රි. ටීනේජ් එයා ගොඩක් කල් හිටියේ සෙමෙට්‍රි. එතකොට පාරේ එයා යන ගමන් එයාගේ ලේ දැකලා දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කියාව අඬ ගාලා
ගෙදරට අඬ ගන්න ගිහලා යාඥා කරුවා. එයාත් එක්ක එකතු වෙලා හොඳට යාඥා කරලා අන්තිමට යා හීලුණා. පස්සේ මොනවද වුනේ? එයාගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා. දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරන්න පටන් ගත්තා. එයා මරණකොට ගිය අවුරුද්දට ඉස්සෙල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ගාව ගියා. එයාගේ ජීවිතේ දේවල් බලනකොට හිතා ගන්න බෑ. ආමේන්. ඉගෙන ගත්තේ නෑ සෙමට්‍රි වල හිටියේ ලෙඩ මැරෙන්න යන එක්කෙනාව දෙවියන් වහන්සේ අල්ලගත්තට පස්සේ එයාගේ ජීවිතේ එහෙම වෙනස් වුණා. එක දෙයක් මම කියන්නම් එයා කරපු දේවල් වල. එයා අවුරුද්දට සැරයක් මේ උත්සවයක් කරනවා. ෆෙස්ටිවල් පණ්ඩිය කියන්නේ උත්සවයක් කරනවා. එයාගේ සභාවේ ඉන්න ඔක්කොමලව අඬ ගන්නවා. බ්‍රාන්චෙස් ඔක්කොමලව අඬ ගන්නවා. ඒ උත්සවයට කට්ටිය කී දෙනෙක් එනවා දන්නවද? ලක්ෂ 4ක්. කට්ටිය එන්නේ ලක්ෂ 4ක් එනවා. අර ලක්ෂ 4ටම දවස් 4ක් ඒ උත්සවයට තියාගෙන හැමදාම 3 සැරයක් කෑම දෙනවා. ඊවිනිං ටී ටිෆන් දෙනවා. කී දෙනෙකුට? ලක්ෂ 4ක් ඒගොල්ලෝ ඉන්න ඉඩවල් කෑම දීලා අවුරුද්දට අවුරුද්දයක් කරගෙන යනවා. මිනිමම් එන්නේ ලක්ෂ 4ක්. ඒකට කොච්චර ඥානයක් ඕනේ, කොච්චර මුදල් ඕනේ, කොච්චර බලයක් ඕනේ. සිම්පලි ඒගොල්ලෝ කරලා ඉවර කරනවා. උයන්නේ ඔක්කොම බ්‍රාන්චෙස් පාස්ටර්ස්. ඔක්කොම පොලි මම යාර ක්ලිප් එක බැලුවා. කිලෝමීටර් එකක් කුස්සිය මේ එළිය තියලා ඔයනවා ඉන්දියාවේ ඒ chance එක තියෙන නිසා. එයා චර්ච් එකක් බිල් කරුවා. ආකිටෙක්ට්ස් 25ක් අඬගාලා මෙයා අයිඩියා දුන්නා. ඒගොල්ලෝ අර ප්ලෑන් ඔක්කොම බලලා ආවා මේක කොහෙන්ද ඔයාට? අද ස්වර්ග රාජ්‍යයෙන් දුන්න නැත්තම් මට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ආමේන්. මම මොනවද කියන්නේ? අපි හිතනවා අපිට ලිමිට් එකක් තියෙන්නේ. මෙච්චරයි අපිට පුළුවන්. මෙච්චරයි අපි ඇවිල්ලා සමහර අය ඉතාලගෙන ඉන්නේ මොනවද කාලෙම පල්ලියට ගිහිල්ලා ගායනා දෙකක් කියලා වචනේ අහලා අර මේ පඬුරු එන වෙලාවේ අස්වාගෙන ඉඳලා නෑ අසරලා මොනවාරි අම්බු වෙන එක දීලා අප්පා මගේ වැඩ ඉවරයි. අපරාධයක් කියන්නේ අපරාධයක්. ඇත්තට මම අහන්න ඕගොල්ලෝ ඔත්තට සල්ලි දීලා ප්‍රයිවට් ස්කූල් එකේ ළමයව එවල ඩිග්‍රී අරගෙන එයා නිකන් ගෙදර හිටියනම් ඔකට කොහොමද? කොහොමද? කොච්චර දුකද ඒ හිතනකොට? මම කියන්නේ ඩිග්‍රී එකක් මේක නෝමල්. දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. කවුද සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ? අපි හිතන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලයක් අර පොඩි පවර් එකක් කියලා. නෑ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියන්නේ පියාගේ උස්මය. ආමේන්. කියන්නේ ආගේ ජීවනය. පියාගේ ජීවනය කොහෙද කියලා ඔයගොල්ලෝ අහුවනම් අපේට. අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයි කියන්නේ ආමේන්. මං කිව්වේ අර ලිස්ට් එක. අපි බඳා අපි ළමයි බඳා එම මොනවාරි කරලා ඉවර කරලා ඒකට නෙවෙයි. ආමේන්. මං අහන්නම් ඒක දෙමළෙන් ආවනම් හරි ලස්සනට මට එනවා. සිංහලෙන් මම පුළුවන් තරම් අහන්නම් ඕගොල්ලන්ට කියලා ලැජ්ජාව. ඕගොල්ලන්ට කියලා මොනවද අනිත් එක? ලැජ්ජාවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කියලා මොනවාරි වචන කියන්නේ සූඩු සූඩු විලච්චාව නැත්තම් මං කවුද කියලා ඉතලා චුට්ටක් සිංහලෙන් එන්නේ මට ඒක හොඳයි ඕගොල්ලන්ට දෙමළෙන් කියන්නේ මොනවද න උණකල් சொல்லி மானம் மரியாதை சூடு சுரண இது இருந்தா ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්ද බෑ මොනවාරි තියනවා නම් හිතා ගන්න ඕගොල්ලෝ මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මැරිච්ච කෙනෙක්ව නැකිටවන්න ආමේන් 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 දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා මොනවද දන්නවද ඒකට පාස්ටර් ඉන්නවා ඕගොල්ලෝ බලන් ඉන්නේ පාස්ටර් මැරෙන්න ඕනේ කියලා නේ මැරිලා හරි යම් මැරිච්ච කෙනෙක් නැකිටවන්න ඕනේ අපි ගිහිල්ලා හල්ලෙලුයා කියලා ගායනා කරලා අන්තිමට මොනවාරි කරලා ඉන්න ඕනේ නෑ මම කියන්නම් මගේ වැඩ මොනවද දන්නවද දේශනා කරන දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා ඕගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ තුල හොඳ එළියක් ආමේන් මේ ලෝකේ සුපර්නැචරල් දේවල් ඕගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් ආමේන් ආමේන් ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ try කරන්න ඕනේ ගෙදර
මලිපුර කියන්නම සිස්ටර් සනීප නැහැ කිව්වනම් ඒක තමයි ඔයාලට හම්බුනේ chance එක. අතරින්ද මොඳ නැහැ. යන්න ඕනේ නැගිටින්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා ඔළුවට අත තියලා. වයිෆ් නේ නිසා කමන්නේ. යාඥා කරන්න. එයා කටාරලා කියන්න ඕනේ මං සුව වුණා කියලා. ඒ වෙනකන් ඔයා අතරින්ද. ආමෙන්. try කරලා බලන්න. මං කියන්නම් වෙයි ඒක. ගෙදර වෙන්න ඕනේ. පස්සෙන් ඊමේන් ගිහලා පරිශ්‍රම දෙකක් අරන් ඇවිල්ලා මේක දාගන්න කියලා දෙන්න එක. අපි කරන්නේ ඒ වගේ අපේ බලයෙන් කරන්නේ අපි ඒකයි නේ. අපි ප්‍රේ කරලා අන්තිමට කියනවා ගෙදරට ගිහලා හොඳට වික්ස් දාලා අල්ලන්න. අපිට සුද්ධාත්මික වංශික උස්මෙට වැඩි අපේ විශ්වාසය මොනවද? වික්ස් දාලා තේ කුඩු දාලා මොනවාරි දාලා අල්ලන්න. අපේ විශ්වාසය එච්චර. නෑ මං කියන්න. ළමයිට සනීප නැද්ද? මට කෝල් කරන්න එපා අනිත් අයට කෝල් කරන්න එපා. just යන්න යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් විශ්වාසයෙන් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ වචනයෙන් කිව්වේ නෑ ලෙඩ රෝගයට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ යාඥා කරන්න කියලා කිව්වේ නෑ. මොනවද ගන්නවද කියලා තියන්නේ? සුග කරන්න. ඕගොල්ලෝ අත තියන්නේ ඒගොල්ලෝ සුග වෙයි. ආමේන්. ඒක විශ්වාස කරනවද ඕගොල්ලෝ? ආමේන්. 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 වෙයි. ඒක වෙයි. ආමේන්. 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 අපේ තුල ඉන්නේ කවුද? සුද්ධාත්මයන්. කවුද අපේ තුල ඉන්නේ? කවුද? සුද්ධාත්මයන්. කවුද? සමහරය තුල වෙන කවුද ඉන්නව ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං අහන්නේ කවුද ඉන්නේ? ඒක විශ්වාස කරන්න. පොඩි දෙයක් විශ්වාස කරන්න. දැන් අපි කියපු වචනේ අතුලාන්ත මනුෂ්‍ය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ආමේන්. කොහොමද අතුලාන්ත මනුෂ්‍ය ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්? ඉන්නේ මේකට නම් ජිම් එකට ගියා නම් ඕකේ. හොඳට කාලා හොඳට ෆිට් එක මොනවද කරගන්න පුළුවන්. අතුලේ. ඉන්නමන් ෆිට්නස් කියලා මොනවද දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? ඒක කවුරුහරි කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම තියනවද ජිම් එකක් නැහැ. ඒකට තියෙන එකම ජිම් එකක් පල්ලිය තමයි. ආමෙන්. චර්ච් එක තමයි. චර්ච් එකට ආවනම් හොඳ එක්සර්සයිස් දෙනවා අපි. නැගිටින්න ආමෙන්. සමහර අය නැගිටින්නව නැහැනේ. ගෙදරට ආවනම් වැඩ ඉවර වෙලා ගෙදරට ආවනම් අර සෝෆා එක හලවෙනවා. පස්සේ ඒක ගන්න පුළුවන් කොයි වෙලාවෙද? කන්නේ වෙලාව. කාවට පස්සේ බෙඩ් එක හලවෙනවා. මොන ජීවිතයක්ද? ඇත්තට නාස්ති කරනවා යක්ෂයා වෙලාවල. සමහර අය ටීවී කම්පියුටර් ෆෝන් එකේ ඉන්නවා පැය ගාණක් යනවා දන්නේ නැහැ කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒ වෙලාව පස්සේ ගන්න. ආමෙන්. අතුලාන්ත මනුෂ්‍ය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට එකම ස්ථානය වෙලා සබාව තමයි. ආමෙන්. අනිත් සමහර අය හිතන්නේ සබාවට එන්නේ පූජාවට එන්නේ කියලා. නෑ අපිට දන්නේ නැතුව අපි ඇතුලේ බලවත් වෙනවා. පොඩි බයිබල් ස්ටඩිස් පොඩි ප්‍රේයර් මීටින්ග්ස් කොර්නෙලියෝ ගෙදර ලොකු ස්ටේඩියම් මීටින් එකක් නෙමෙයි උනේ. කවුද ගියේ ප්‍රීචර් කෙනෙක් ගියා. පීටර් ගියා. පේද්‍රොස්. ගිය වෙලාව මොනවද උනේ? මොනවද උනේ කියන්නකෝ. හා? මම තමයි කියන්න ඕනේ ඒක. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පොඩි මීටින් එකකට ගියා. කියන්න ආමෙන්. ආමෙන්. පේද්‍රොස් දේශනා කරගෙන ඉන්න වෙලාවේ කවුද ගියේ? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බැස්ස. මං ඇහුවා අයි ස්වාමිනේ දේශනා කරලා ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා අයි මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආවේ. අර මැදින් එන එක හරි නෑනේ නේ. ඩිස්ටර්බ් නේ. අයි ඔය අයම කරුවේ කියලා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මට කිව්වා පේද්‍රොස් ඉවර කරන ගමන් යයි. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මං ආවා. එයා මට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව දේශනා කරලා යයි. සමහර වෙලාවට මම දැන් මේ බ්‍රසීලන් ඩිලිෂලට වෙලාව දීලා මම බලන් ඉන්නවා මට වෙලාව දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒක තමයි මම මැදින් එන්නේ. ඒගොල්ලෝ එමින් ළඟ ඉන්නවා මයික් එක දෙන්න කියලා. මම මේකට කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙනවා වෙලාවට. සමහර වෙලාවට වෙලාව කියලා වැඩක් නැහැ. ඒක ඒගොල්ලෝ ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ වගේ තමයි සුද්ධාත්ම මේ පේද්‍රොස් පටන් ගත්තා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දන්නවා මෙයා මට වෙලාව දෙන්නේ නැහැ කියලා. කියවලා බලන්න මේ ක්‍රියාව පොතේ 10 කියවලා බලන්න ගෙදරට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා දේශනා කරගෙන ඉන්නකොට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආවා. ආමෙන්. සමහර දේවල් සමහර අය දීඩ දෙන්නේ නැහැ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට වගේ.
සුද්ධාත්ම මාත්‍රි ඉඩ දෙන්න කියන්න ආමේන්. ආමේන්. එයා ඔයගොල්ලගේ ජීවිතේ කියන්න මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකම් මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ ආන්න යන්නේ. ඕගොල්ලගේ අතෙන් ආස්කම් වෙනකම් මම දේශනාව වෙනස් කරන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ආමේන්. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා සාක්ෂියක් කියන්න ඕනේ. මං ගියා පාස්ටර් කෙනෙක් මට ඔළුවට අත තියලා මාව ඔල්ලලා මොනවද කිව්වා කියලා සාක්ෂිය අරන් ඒක මට කැමතියි. ඕගොල්ලෝ අර පාස්ටර් කෙනෙක් මාව අත තියලා කිව්වා මොනවද කිව්වේ? ඔයාගේ මේ ඔයාගේ ළඟ කරුවල මං දකින්නවා කියලා. අනිත් එක්කෙනා කිව්වා අස්සරපංකෝ. වාහගෙන කියන මොනවද තේරෙන්නේ? කරුවල තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් ඕක ගිහිල්ලා මේ මං කියාම පාස් නැත්තම් මොන කරන්න ඕනේ? අස්ස අරගෙන නේ ඕකේ ලයිට් එක දාපන්කෝ. ඒ වගේ සාක්ෂිය පා. ආමෙන්. මං ගියා පාරේ කෙනෙක් දැක්කා හරි ලෙඩෙන් හිටියා. හොස්පිටල් ගාවේ දැක්කේ ආව මං අත අල්ලලා යාඥා කරුවා සුව වුණා. ආමේන්. එහෙම කියන්නේ. ආමෙන්. ආමේන්. මරෙන්ඩ එක්කෙනෙක් හිටියා ගියා යාඥා කරුවා නැකිට්ටා. වෙන්න ඕනේ. ආමේන්. ආමෙන්. ආමේන්. අපිට gift එකක් තියෙනවා. අපි ගිහලා යාඥා කරනවා නම් අනිත් දයා යනවා. ඒක gift එකක් දැන්. ඒක ඇවිල්ලා ඒක ෆැමිලි එකක් හිටියා හරි පොසත් ෆැමිලි. එක දරුවෙක් ඕස්ට්‍රේලියා, එක දරුවෙක් කැනඩා, ඔක්කොම ડોක්ටර්ස් ඉන්ජිනියර්ස්. ඒගොල්ලගේ අම්මා වයස 90යි වගේ. තාත්තා වයස 90ක් වගේ. එතකොට යාට සීරියස් කියලා ඔක්කොමලා ගියා බලන්න. මේ ඔක්කොමලා එන්න කිව්වා තාත්තට සීරියස්. ඔක්කොමලා තාත්තා ඔක්කොමලා දැක්ක ගමන් එයා නැගිට්ටා. ආමේන්. එයාසෝ පස්සේ ඔක්කොමලා ඉඳලා ඉඳලා සුමාන දෙක තුන ඉඳලා ගියා. මේ වගේ තුන් සැරයක් වුණා. ඔස්ට්‍රේලියා කැනඩා ඉඳලා යනවනම් නිකන් නෙවෙයි නේ. නිවාඩු දාගෙන යන්න ඕන. අතරවෙනි සැරේත් මේගොල්ලෝ දැන් ඉන්නවා ගිහිල්ලා තාත්තා මේගොල්ලෝ දැක්කා. පාස්ටර් කෙනෙක් ආවා පාස්ටර්ට කිව්වා පාස්ටර් අපි දැන් අතරවෙනි සැරේ මම ගිහිල්ලා ප්ලීස් යාඥා කරන්න. පාස්ටර් මොනවටද යාඥා කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේ බලන් ඉන්නවා. මොනවද කියන්නේ දැන්? ඒක කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ පාස්ටර් කල්පනා කරුවා පාස්ටර්ස් ඇවිල්ලා හරි ඥානවන්තයෝ. පාස්ටර් කියන්නේ හරි ඥානවන්තයෙක් වෙනවා දවසකට. එයිනම් ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරනවා. එහෙම හදනවා. ඒ නිසා පාස්ටර් මේම බලුවා. ඕකේ යාඥා කරමු කොහොමද හිටින්නේ කියලා. එයාව වට කරගෙන දැන් පාස්ටර් යාඥා කරුවා. කොහොමද යාඥා කරුවේ දන්නවද? ඕකේ let's pray. Ora mashika haduna handa bakara mahandala rika mandara lilma handuru lomo kura විනාඩි 15ක් යාඥා කරලා ආමෙන් මං ගිල්ලනවා කියලා ගියා. එයා ගෙදරට ගිහිල්ලා පැය 3ක් නෑ කෝල් එකක් ආවා. පාස්ටර් ප්‍රේයර් එකට ආන්සර්. මොනවද උනේ? තාත්තා ගියා. ඒක මාර යාඥාවක් නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් කොහොම මේක අපි මටත් මේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා දැන්. අපි මගේ තාත්තත් ඒ වගේ. අපි දෙසරයක් කියන්නේ. ඒකට ෂුවර් කරලා ගියා දෙසරයක්. අපි දැක්ක ගමන් එයා ඔක්කොම හරි ශක්තිමත් වෙලා එයා කියලා අපි පාටිය තියලා එනවා දැන්. එයාට දැන් 90. ඉන්නවා. අපි මම අම්මට කිව්වා අම්මා එයා ඕවර්ස්ටේ ඔය පුතේ එම කියන්න එපා වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ නෑ මම මොනවද දන්නවද කියන්නේ සමහර අයට අර gift එක තියෙනවා නෑ මං කියන්න ඉතින් වෛරයක් කොහොනේ අපිට අපේ තුල ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ශක්තිමත් අපිව ශක්තිමත් කරලා අපිට බැරි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ අපිට කරයි ආමේන්. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මං කරපු දේවල් ඔයගොල්ලෝ කරයි. ආමේන්. ආමෙන්. ආමේන්. Christianity කියන එක
තනිකර රිලිජන් එකක් නෙවෙයි. ඒක ඇවිල්ලා රිලේෂන්ෂිප් එකක් අනිත් එක පවර් එක රිලීස් කරන්න කට්ටිය අපි. අපේ තුල දෙවියන් වහන්සේ ඒ ශක්තිය දීලා තියෙනවා. ආමේන්. ආමේන්. ඊට පස්සේ කාට හරි සනීප නැත්තම් මොනවාරි දෙයක් නම් යාඥා කරන්න. බය වෙන්නේ නැතුව යාඥා කරන්න. කල්පනා කරන්න නැතුව යාඥා කරන්න. ඒක ගෙදරට ගිහිල්ලා එනකොට යාඥා කරන්න. ෆෝන් එකේ දුර ඉන්න අයත් කතා කරලා තියෙනකොට අහන්න ප්‍රේ කරන්නද කියලා මම. ඒගොල්ලෝ නැහැ කිව්වනම් ඕකේ ඉට්ස් ඕකේ ෆයින්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් කිව්වනම් ප්‍රේ කරන්න. විනාඩියක් ප්‍රේ කරන්න. ඒගොල්ලගේ ජීවිතේ වල දැකලා නැති ආශිර්වාදයක් ඒගොල්ලෝ ලබා ගන්න. ආමේන්. අපේ තුල ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ ඉච්ඡර බලවත්. ආමේන්. ආමේන්. හොඳ වචනයක් අපි අහුවා. මම කියන්නම් ඊට පස්සේ ඊට තුලාන්දේ යෝෂුවට දෙවියන් වහන්සේ කියනකොට කිව්වා බය වෙන්න එපා. කලම්බෙන්න එපා. ඇයි? ඔයා යන ස්ථානේ කොහෙද ඔයා යන්නේ? ඒ ස්ථානේ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. ආමේන්. බලන්න ඒ වචනය කොච්චර ශක්තියක් අපිට දෙනවද ඒක? මං කොහෙද යන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. ඕකේ. දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක ඉන්නවනේ ලීඩර්වගෙට ප්‍රේ කරන්න. අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපේ සභාවේ මං කියන්න මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ සභාවේ ලොකු දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ කරා. ආමේන්. එහෙනම් හalleluya. ඊට පස්සේ අපේ දේශනා කරන්න අය ඔක්කොමලා ප්‍රීච් කරන්න යන්නේ මේ දේවල් තමයි. ආමේන්. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඕගොල්ලා තුල. එහෙනම් ඕගොල්ලා කියන්නේ වචනය එක වෙයි. ආමේන්. ආමේන්. කවුද ඒක කරන්නේ? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. අපිට බෑ වචනයක් අපිට කතා කරන්නත් බෑ. අපි අපේ තුල මොනවද වෙන්නේ? වෙනවනම් වෙන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. ආමේන්. 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 එයාත් එක්ක හොඳ ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකක් තියාගන්න, රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියාගන්න. උදේ නැගිට ගම අද නම් මට මොනවද වෙන්න යනවා කියලා මයින්ඩ් එක කියනවා. අර කාක්කාගේ සත්‍යයක් ආයනවා. කාකා ගාගෙන කාකා ගානවා කවුද මැරෙන්න යනවා. මොනවද මේක? අපේ දරුවෝ දන්නවා සමහර අය කියනවා අද මොනවද හાર્ට් බීට් එක වැඩි. ජීප් ගාව යන්න. නැත්නම් ඔයාව අත තියලා යාඥා කරන්න. හાર્ට් බීට් එක වැඩි මොනවද නරක දෙයක් වෙන්න යනවා. හිතන්න එපා. උදේම නැගිට ගමන් කියන්න good morning holy spirit කියන්න ආමෙන්. කියලා කියන්න අපි දෙන්නම එකතු වෙලා අද හොඳ දෙයක් කරන්න යනවා. ආමේන්. හalleluya. කියන්න ආමෙන්. ආමේන්. උදේ ඒක කියන්න. සන්තෝෂයෙන් මං ඉන්න යනවා. මගේ සමාදානය කාට හරි මං දෙන්න යනවා. සුව කරන්න යනවා. බලයක් මොනවාරි දෙයක් වෙන්න යනවා. දෙවියන් වහන්සේ අද මාව ආශිර්වාද නැගිටින්න. පාර යන කෙනෙක් ගියා නම් කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. ඒක වේලිච්ච කෙනෙක් හොයාගෙන යන්න එපා. කවුද ඉන්නේ ඉස්සරහට දෙවියන් වහන්සේ ගැන කියන්න. ආමෙන්. ආමේන්. කවුරු හරි මැරෙන්න යන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කියනවා නම් අපිට ඒක සන්තෝෂයි. හොඳට ජීවිත හොඳ කාර් එක ඇවිල්ලා බයිනවා ඒගොල්ලන්ට කියන්න. ආමෙන්. BMW Benz මොන කට්ටියද යේසුස් වහන්සේ ඕනේ. හalleluya. හalleluya. මේක දාවත් කමන්නේ වචනයක් කියලා යන්න. දන්නවද යොමිචෝ? පාස යොමිචෝ දන්නේ අය? කාටද දන්නේ නැද්ද? ආනේ යොමිචෝ තමයි මේ ලෝකෙම ලොකු සභාවක් ගොඩනගපු එක. කොරියා. මිලියන් members එකක්. එයාට කවුද දන්නවද gospel සුභාරංචි කිව්වේ? එයාට මේ කාස ලෙඩ TB ඒ ලෙඩ. එයා බෙඩ් එකේ hospital එකේ. එයා දැන් බුද්දිස්ට් මාර ස්ට්‍රෝං එයා. එයා දැන් බෙඩ් එකේ ඉන්නවා. පොඩි ළමෙක් වයස අපේ ජෝහානා වගේ කෙනෙක්. 12 ඒ වගේ වයස කෙනෙක් බෙඩ් එකට ළඟට ගියා. ළඟට ගිහිල්ලා අංකල් මේක කියවන්න කියලා බයිබල් එක දුන්නා. එයා බැන්නා. ළඟට එන්න එපා යන්න මට මේක දෙන්න. බෙඩ් එක දාලා දුවලා ගියා. එයා බයිබල් එක අරන් විසු කරලා එයාගේ පාඩුවේ හිටියා. පස්සේ අර බෝරින් වෙනකට අර ළමයා දුන්නනේ කියලා බයිබල් එක අරන් කියවන්න මට. දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තා. එයාගේ පල්ලියේ 1 million members. හalleluya. එයා තවත් හොයනවා අර ළමයාව නැහැ යා. ඊවනේ ළමයාට තාම දන්නේ නැහැ මේ වගේ කෙනෙකුට මං සුභාරංචි කිව්වා කියලා. මම උද්දට බීලා টොප් එකේ ඉන්නකොට
මගේ අක්කගේ දුව ජෙසි පොඩි මෙච්චර මගේ ළඟ ඇවිල්ලා මාමා මේ බයිබල් එක කියවන්න කියලා ෆස්ට් ටයිම් එයා තමයි බයිබල් එක මගේ අතට දුන්නේ. ඩෝප් එක අරන් බැලුවා මේ ගීතාවලිය 23 කියවන්නේ. ඒකේ තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ මගේ එඬේර. මං කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ එඬේර නම් ඔබ ගිල්ලා කාප් අයි මාව කන්නේ. ගාලා අඬාගෙන යනවා. ඒක තමයි මට සෝභාරංචි. කාටද අපි කියනකොට තේරෙන්නේ නැහැ සමහරවිට. කාටත් සෝභාරංචි කියන ධෛර්යය යාඥා කරන්න. අයින අපේ සුද්ධාත්මය වහන්සේ බලවත්. ආමේන්. ආමෙන්. හalleluya. හalleluya. දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ Holy Communion